ye life ewo ho enom enti obeka ye ho na woni ye na atu anamo efisa enenso enkomo bebre ewo ho enom. Coming up pretty shortly, you better motivation. You real motivation no anope you better so na ya share anope nkaibo sem nkaibo na chi no nsia kasebo beba e wo Sompa TV. Sompa TV kasebo no achi no ye ba ye bedi nkomo bebre. Nkoranza mra hye badwani owura ni monyamfo Kwadwo Emmanuel Kwadwo Ajekum. Omampani John Dramani Mahama ama na dwuma. So onkoye soafo a obehwe dwumadie sononkon eso enora okovertin badwa no anim ema ye kototo nano na anopei ye the transcripted version of ne vertin no bro, the question and the answer ye the bro in the presentation ene anopei said ya oyi ye bisa no question said ya oyi ano womo kan brofo anope ye be kan nyina kan kasa mu de akyerɛw wo ye dwumadie eso enti eye atie bi na wahunu modern a Nkoranza MP ekoboye and enora so onya kwanhwe bi a minimum observation ne performance emiti wo expectation afei ukọ ohwe bie no sade osi yi ano sade osi tono Nkoranza me hunade bi ne answer bi a ode bema no empempi no eya ode answer no elinke Nkoranza enti na ogusu a otono Nkoranza ba no pay we will go behind them na yafa no step by step MP bia question obisa committee members no obiada question obisa ye answer ode ma ye muaya ode ma obia no anope ye be kodi nyina mu na ye de adi nkomo ewo efie ha ye wia enura na appointment committee ho na enya asam ketwa na edom kuma no se da omoma vet no emaso vet ya na eso omo hyase 9 o'clock no omo wie ya omo hyase no mienu ko no miensa ebremu enura owie owura Kwadwo Ajekum na ekobo no nkono enmeremu pa ena omutimi ewie no Nkoranza for so koye Nana Ibrahim Akobi Nana Sika Hene Ekobi womu nyina na Nana Ibrahim ena meka no Okobi na womu nyina ena ebo Honorable Emmanuel Kwadwo Ajekum chidom anopei yebedi mu nkomo ewo efie ha ma afidie no na ha na wate wahunu emu ensem maka eno awie no midin ede Owoahene Acheampong anopei yemfa afutu 70 na yemra emetoa eso emfiri ha fa Bible na yenti awurade asem yeni nkomo kakroa na yemfa asem no enye ye kwan so han ene ye nanse kanea na ene anopei wafa Bible no a ye kokan David adwonto oha aduonu mienu David adwonto oha aduonu mienu Psalm 122 eno na ye kokan de di kan no o se manije se o se me se mayenko awurade fie asam no enie manije se o se me se mayenko awurade fie David juma anopei oto enie ehefa ena ya wanije ba wokro ehefa na wanije ba wotena obi anije ba otena kwankwa anu ase obi anije ba otena sanja ase obi anije ba otena field for otena bia na anopei mi bisa wo se wonso wanije ba ehen na ya wotena David say ono de otena eye na nije se wo se ne se womra na yenkwa awurade fie na oto aso kenkan ya otrem faso bebira ewo eye awurade fie ekro emu enti anopei me shawden na makai wo se ade nyina mu no ma wani kan awurade fie na awurade be maude a wakoma pe ade nyina mu no ma awurade fie tena enye wo fe ma awurade fie tena enye wo de na emfaso ewo mu se obetena awurade fie echen se obetena feudifo tena bia emfaso wo mu se obetena awurade fie echen se obetena nkwankwa anua ase
Bible di adanse say abra obofo no oba besra Mary na ose ne say mo Mary adom ahyewoma Awurade no te wahira wo mamu wahira oyafunu aba Yesu sansam a obofo ode bre Mary no na Mary wa Sunday mu enti at that point no be confirm say so otena Awurade fie a wonsaka emfaso otena Awurade fie a eboa wo chen say wo betena nkwankwa nuase enti anope ye ne David be ya adwen say ye betena Awurade fie tena na ye ka no enkyere say anope jai wadwuma na kokotena awura asondem say oti Awurade fie ma ye hunu Awurade fie na wote no ewo wo kasa mu ewo wadwuma ye mu ewo wanamontuo mu ewo wade a wo ye bia ma ye hunu Awurade fie tena ewo mu ma ye hunu do Awurade ma ye hunu unyamisuro ma ye hunu ben a wo ben Awurade ma ye hunu nam a wo ne Awurade nante eno ena kyerɛ sɛ wo tena Awurade fie David sɛ ɔno de ɛyɛ ne de sɛ wɔse ne sɛ bra na yɛnkɔ Awurade efie anano ade hia Sarah okenkan Samuel nwoma edikan no a ade hia ɛyɛ Hana na ɔpɛ eba ne kora eyi na hi ohuru no esansa ne yafuru mu ato nti anuanom Hana nkotena sadwase Hana nkotena nkwankwa anuase Hana ekwa Awurade fie na Hana bompaye ma Bible di adanse se empaye oboye no ebro no tese obi a wanom nsa na obese na no na wahwie na domo agu Awurade anim na Awurade so kai no Awurade tie ne mpaye bo afe no kobehia ye no na Hana wawo afa ne ho afa ne ba Awurade fie tena emu wɔ mfaso ehina wanije ba wotena kwankwa anu ase dami ase chacha to ase game center pabo ahodo eho na wanije ba wotena na media metufo sadia David kan ye no wo se eye manije se wo se me se ye nko Awurade fie na Awurade fie tena ene ye anopei tena Awurade fie tena Awurade nice akanfo kura ko kasa bi aye kase akokɔ a oben woni no akokɔ ba oben woni no eya udi abebesere so otena Awurade nice a Awurade be kai wo Awurade ani be wo ho Awurade be dom wo na wotwena pai mu tena Awurade nice na tena Awurade fie na Awurade ebe kai wo ade nyinaa mu maka ne sama wie no ene anope yafutusem enie ebra so say yefa nkaibɔ sem ye wie nkaibɔ no a ye besen aba befa no nsia kasebo ye wie kasebo no pe anope ye betena so na ye the presentation abro na presentation no ye be call appointment committee enim questions are committee for no bisa ye answers are owura Emmanuel Kwadwaje kum de maaye ye de nyina brel nemo maha na obefa de wonkonko bobna babia obia ma memfe mobre eno waso anopai na anka abo egu apono so no menne na kire mawo we edikan na wotweda oba pane akua enu ne na wotweda so yisie odi mfinhye du okronum na ba mu wo de nsaka na ntomadan na won metie yipa so na kwate wone berimhene Nkoranza na akua jewa berimhema Nkoranza buso pane kwame adubofo Nkoranza afe Pentecost asafo no mpenifo ne asafo ma won Nkoranza opani nkofie nsu opani nkojoje mfie wo nyina wa yerede opani ekuna Steven opani nkwame sechi Nkoranza no wote opani ampofo ne nuanom gidi Nkoranza opani nkwabne twia tewia wone abusua wonom wo bibiani opani nkwakupoku adwura opani nkwabne fa efre na wo soja enkra na wote opani nkwadwa mponso kumase oba opani afie badu oba pani Abraham Ponsa maame amaboatima won Nkoranza fie oba pani adwafojo ye fare ne soje woman ne kira kwan wo asua no won nuanu ma ne mema oba pani adwanko maame adwafie ma wonyina won Nkoranza oba pani efie eboa ayede ne wote maame Juliana Konadu afi abena bebi wonyina te Nkoranza oba pani twumwa bebi ani no wo maame akosua o Tom provision won Nkoranza na nakwabena he yesasa hene sasa busu ne pani ewura
Kwame Daniel London na chira kwan wo oba pani adwo akra wo yesasase hima lawyer Kofi Idris ya bread distribution pani na ma pani Ibrahim wono na ehwe chese Nkoranza ma hima but ampa won kwanso no pe oba pani afiate wia wone abusuan a worma ka chire oba pani adwo akra wo kokofu wo na opani kwakufu ku mempasa na chira kwan wo wone kunani a woti ne su e kuna kata su ejanom na nakwa atin yoye berimhino opani kwakunum wone ne nuanom opani kwabnatachi ne nuanom opani kwabnefa wone nuanom a wonyina won Nkoranza opani kwa me odo efe na chira kwan wo kumsadoma se akosu adubia won Nkoranza akosu anyanko wone ne nuanom a won Nkoranza enuanom a ne mema no yabena kunadu kumase no wote ama kunadu won Nkoranza Kofi ankomako Nkoranza no wo efia de chiwa ne mba efia toa wote Nkoranza dore wo kumase abena de chiwa na chira kwan wo busua wone ne mma emma aka echire no ya amage sunwane no wo akosu echa wo mempa se Kofi antwi wote sunwane kwadwofo su sunwane ya ane na nka so do wotwe na ebusua santen ne se adeche fia de ya bosumi de toso de duasa baako woto nsafre adofo ne ejamfo se yemeka won ho ewo berim anopa no ndu enkoyese no nsia bebo anwumere no wono mo tenase di tirase tire ho de kotodwa abo animu ehu da kropot ya worbe kata abere wachi woto nsafre adofo ne ejamfo se de ade ato nani enyo wono a na eyi enka boi yura henkan ne se Dr. Korea wono na nsa hyase edema abusua no abusua santene nyina nkafra na wo mo enhyede na mmom sɛ de kane ne yɛkase wowo se fie no ene wowo kura fie enti ɛyɛ siesie bi anaasɛ painting bi decoration bi a Tony Deco trend one na yɛ trend pa quality finishing no Tony Deco trend na trend wo ho afi wakasa transform your space na wonim de work and wall sticker installation POP installation POP deco and draw work afi room designing home decoration blank curtains installation ni nyina Tony Deco eye ho adwuma enenti ya na wode ahye nensa na waye sa adwuma no de amaw wonua ye ka ne sei no na mesan akamfo de ama se wo no wo mo ye pa chefu ni mo de ne wo ho ekire na wo wo nwoma hodo a ene akade a yedisua de owura library nwoma ye homa de wo hwehwe ehunta na opeso ohunu nyina no won sabeka from 1 from 2 from 3 akwanya da ho sesie enkanka no won ma ya transfer wa wo for de wo mo aba mpotemu ha eno ane se wo frɛ 0248 876 028 ana 0553 959 997 na Center of Knowledge no wonso emfaso no bi emra wo so ye hostel facility a eno wuntu ahwe eno ane wadi disika afi boarding facility nso ka ho enti waneje ho na wo akirichiri anasa abenche mu a ekwanya no a ennie na one collection semen kan kire so anopai wo hia t-shirt anase wo pe jeans trouser ene ninika ana wo pe jeans top no ne nchen de wo se wo ba Nkoranza runabout no so hwa afi ensore ene abusua yi aba fie na mpese mo ye t-shirt no wo se momra na won design na won customize mamu a sa printing no obi enhia bida eno achi no boxer shorts ne singlet shoe ana face mask socks nom woto no nyina bia bofo kwanso me kana maja coat ho ema ne mema de eche assortu bia won se kan free na one collections ho anopay wo bo adwuma na wo ye adwuma da wo mre ho won Nkoranza runabout no so wono nso nko na ye delivery service o ewo entade ene empaboa socks nom ne ye ka ho ne ton mu 0543 889 209 0543 889 209 sana 0532 663
264 nana one collection na homa na wɔ sɛ atareɛ no a mo nyinaa kɔ boutique o ɛne hwan o wɔkyena na wo deɛ na wo de bɔ life no na obi nso de bɔ poa ɛno saa no wagu atadeɛ no anim ase nti no wɔ se bra na on customize design a ebi ma da ɛmfa ɛmma wo anɔpa yi ne dwumadie yɛ fast ɛyɛ easy paa ɛsan yɛ convenient ɛno no ɛyɛ Bɔgyebɔ Ventures wɔn na mesa no nsamrane anɔpa yi yɛkwasɛm ni wɔn mo ɛpɛ university akɔ nursing training teacher training mu nyinaa mfomɔne nkyerɛ hɔ na ɛhɔ na wɔnim suapɔn ahodoɔ no nyinaa na wɔwɔ ɛho akwankyerɛ na wɔ se wɔn mo ɛpɛ sɛ etua admission fee school fees ana hostel fee receipt fee ne nyinaa no ɔba Bɔgyebɔ Ventures a ɔbɛboa wo ama watua ne kama paa ɛsiane sɛ wɔnim boɔ no wɔno ne bie ne portal na wɔhu baabiara 0209 335 595 afei various campuses no banks ɛwɔ hɔ wɔne wɔn nyinaa di nsawɔsoɔ ebi te sɛ Fidelity Bank, Car Bank, Access Bank, Eco Bank, FBN Bank, ɛne GT Bank nti sɛ wɔn nso ɛhɔ na w'accounts wɔ na waba mpɔtamu ha wɔnom sɛ bank ne bi ni ha nti gyama wobɛbrɛ ansa wɔn nsa aka osika no wɔse tumu da sɛ yɛ accounts open a wɔde bra withdraw ano waba deposit a ne nyinaa wɔyɛ ho adwuma afei G money ɛnde ɛtɔ accounts mu a na wɔanya message wobɛtumi ayi akɔ momo line so ayi osika abrɛ yɛ weekends ana holiday wonya wɔ baabi a Bɔgyebɔ Ventures na ɛyɛ adwuma bro san ne nkyɛn pɛ Nkoranza ND's office ne nhwɛ ne mu ɛna wɔwɔ ɛbɔ adwuma anɔpa yi wonni wo a kwenvi wo no ɛwɔ dwa so sɛ nnura wote odifo nyameba ɛwɔ akwankyerɛ no enti ɛwɔ no deɛ medical kan kyerɛ sɛ mebusam aka sɛ di wo na yɛ ɛne nti ubedi wo na sɛ ɛyɛ a kwenvi wo no ɛno na nnuane nnura ɛbɔ nipadua wom ɛno na ne nwowa no wɔn man kwankɔ tete poa na bɛyɛ ɔyɛ enti anɔpa frɛ 0244 361 008 0244 361 008 kwenvi wo ɛne te sɛ anɔnten wɔ yere na ɛyɛ papa nso so anɔpa yi Adea Hebafoɔ ɛne Clisage Global wɔn mo ka bɔ mu ɛyɛ anom ne bi a yɛde mmorosa na twetwe nnua no mu ahoɔden ɛna ama na yɛ nsa nte saa anka memeka kyerɛw sɛ yɛ aduro ɛsiane sɛ yɛtumi ayɛ mkuro paa na ɛma otumi didi ɛbɔ ɔwedeɛ ma hangover nkyɛw ɛna wɔmmulo fiw so ananka bɔne biara mpie mfiri wɔn mu ma ɛno ara ne sɛ wobɛwura ewura gye kɔɔsa hɔ anaasɛ wɔ takyima yɛgya kɔmfram hɔ ɛnte saa same hɔ kokofu ana tɔne hɔ ɛwɔ new market hɔ mpo baabi a ɛnsa wholesale wɔ biara no yɛ no wabusa hɔ ɔfa mo enterprise sɛsema ana wobɛkɔ Rosanna hɔ ebia na wɔ Calvary City a busa Elijah ɔbɛma bi ɛgyaga 4 bitters wɔna meka no ho asɛmi FD agye atom sɛ yɛ obiara timi nom bi na mmom wafa afuro wo ma akɔda anɔfoɔ anaasɛ unya ni mfinhyia du nwɔtwe a wonka ho ko ewura gye kɔsa hɔ 0245 749 206 Abrantia Sport mvelo ma bi saa na okiri hɔ Father Sport Father Wine ɛno ɛyɛ obo onye suru tempo no so hɔ nyinaa onse ka yɛmfa no pa no nsia kase ɛbɔ ɛwɔ Sompa TV mra ɛba ɛnɛ yɛwɔ pono no so ɔno abu imono kwadwaje kumenura vetting committee okopie ne mu ne ɛtɔ dwa nyinaa yɛde ba life and colored sɛ wɔntumi antie bia yɛmfa news no mra
Jumanua, Ura, Dr. Omane Broma, and Mampere Jandramani, Mama Boni, Samrasuja Phone Tumwa, like so Quaco Swafwa, or may a Bomba Honson, some which a defense ministry, no, walk on Wako Hesua, and Ra Okom Raswiga, Fima Raswiga Phone Chasse, so or more air to Tuna, Numunsandia, a Quebe, na Enubo, and I just said, Drew Baby, I just said, Mansu Biaba, no, some Raswiga Phone in sorry, Echo Dem Kobusa, but one sana, so Maba Twaso, Abba Yejuma, Mama Betwaso, Abba Yejuma, no more sorry, Akono, and so ma do Jim Raswiga, Ura Frank and Odompre, and Arabia, yes, see a friend say, Emifa, where Penekwanche for that petroleum commissioner, no, just say a cadesen Kebia, a Kachadiebe Pimu, and you do Frank and Odompratamono, na as when in say a catcher war, na Anona, Frank and Odompre, and so ma do Jim Raswiga, on Rock Ronwa, a minority chief with Adea to speak and him, say, Ranuni baby, say, Coding baby, Crank Abia and Quebec, Sabia, and no 70, and I'm again needing a Tamsano, when any baby, and in initiate yet. And today, I did not tell me what's the speaker said one friend Rano, no Ramras with you more, no much sad dear, what did not tell me 77 Prediasa, Senequasiana, Bem Ketechi. This morning, we were on our usual duty on the appointment committee. There was some disagreement amongst us. So the respected First Deputy suspended sitting. And we engaged. When we came back, minds were not meeting. So we suggested humbly to the First Deputy that we should further take a break. So I must fully disclose that the nominee who was before us, Donobo Buama, is a long-time friend. So in the face of the disagreement, I felt I should reach out to my friend and tell him that it's not personal, it's not about him, only to have a rude shock of my life. And colleagues, we need to take these matters in good stride. I was on phone to where I am so much to a Jim Rasbe, Honorable Frank and Odom Premier Tin in Kenya. Not just as Abrano, na I was a church wins a macho mammy and I saw Papa no so. And then I just was share the Papa Speaker of Parliament, Honorable Aban Babin, no catch and say, where with you? You'll be a bonte speaker. Parliament yadi that's when ya any vetia, Mitimi see a vetia. Abontin soon ya be dimatama super me as 77 Prediasa because yena what even mamma me intimate slow say run me baby a beach them say be an annual assembly into a soon in ye into a rano na omechim na emro born in some ye church in some woman as we give you no Tamale Central as we journey honorable Owoahene Acheampong education minister as so sorry esrese ewrano he NDC for mum penutum penunu bia omra bontin na omepacha me pacho kra no mo chiri sade no. The speaker, as I listen to him, we only can appeal to him that we share what the honorable member for Damangu said, that this house must stand united, indeed unanimous, in condemning the conduct and in demanding an apology and a retraction of it, but to persuade our colleague not to pursue further, wanting this matter resolved at the Privileges Committee. Mr. Speaker, the mention of it even on the floor of this House will send some warning to the public and non-members of this House that the Parliament of Ghana is clothed with both penal and disciplinary powers vested in it by virtue of Article 122 of the 1992 Constitution. Observant to where Honorable Owoahene Acheampong Rasbe Jeni or woman Rasbe Fima this year what Tamale South Abaton Pesiasoa, Sisi was also yes Wafwa, or shop may young woman see a Honson, some education minister, and on also no etumubiano, say Omunia Bana Yadia Cra into best Honorable Frank and Odom Presso say, Eja, who more and Omunia Bana so summable. Speaker of Parliament, as also no, Edin same say to us. This is an opportunity for me to draw your attention to it. That please respect is earned.
how we behave or misbehave will determine how the people will behave towards us or misbehave towards us. I am not referring to a complaint that they've just lodged, because I know the minority chief very well, and I know he has strong views, but he knows how to comport himself. So I'm not referring to this instant issue, but generally, members, you are referred to as honorable. Behave honorably. Observant way I am Raswig Fiamuchi, right honorable Alban Kinsod Sumana Babin Susono Yeten and Caninti way, 10 year. Mami emifa de emane mane honorable Frankanodom pra enam soma enim raswe gading na ehwe mu so mbesama no amana bam raswe gefi mu no maba be kire ade entia odi Frankanodom pra tem sa enra ewo raswe gefi mu hono no yeguso ade mu raswe gefi mu ene appointment committee o madwuma wono mo eye yimu a nenra soso no de bebo mu eye owura Oliver Bakavama wa yeso odi akwakoto social media no so se raswe gafo na ti wono mo no mo so mo appointment committee members ya wono mo edoso amanfo toto ma no say so ma jisika so mo tuo o ma jisika puduo e de ahye so mo honti o mo ba o mo nyanya nsasem bia bu zankrofo no o mo de wada saa na ke so wetere sam no mo asore kwa nam so menra rasujafo no bu fui e de no mo kokko setie ni e ma ora Bernard Ahiafo a we ye chairman da appointment committee na no enra de na ke se eswani nsase ye ka kire wo yenkotie nsem o de tudwa. Our attention is drawn to the media statement by Oliver Baker Vomawo to the effect that, one, the majority members of the appointment committee have been demanding money before approving the nominees, and the chairman must submit himself to oral. Let me place on record that I am ever ready to submit myself to oral. Observant way ayora Bernard Ahiafo appointment committee no a ministers ya bobo mu dingina wo mo toto wo ma no busebuse wo nsam no wono ene yetitire ni eda ano no wo catch Oliver Bakavama wo se so wo se won fa no honkoma oral ya wono soso no ye krado a he sempoa ne nkapra wo ti social media no so keka se wagye nyina no wonsia no honom na omunko yi omo ho ano eno akire rasojafo ne nyina aka bom ede tudwa se omo mpene to mpene no a empene na sebu bianko na like am ema nen sei bena ayi Bakavama wo no omo frɛ ne so mamra se bigefie mu no mo no mo ene ne nkasa asem we enne due ya. I will therefore direct the clerk of the committee to invite Oliver Baker Vomawo to appear before the committee tomorrow at 10 before noon to provide evidence of Bernard Ahiafo, the chairman of the vetting committee, or any member of the vetting committee, to back his claim that we demand money from the nominees before vetting and approval. Observant no nyina twagu enra ewo mraspeje fie mu odum mra na mraspeje fo na ba betena se aba be hye adwuma ase adoso ru anom bia na ebra soso mo ba mraspeje fo no toto ma no emo agye omotum ko ye adwuma se ministers na sanse mo nyina epiepie ho no mo afa yemfa mo enko vet na so ora Dr. Edward Omane Boama openia mamperi John Dramani mama boni din se mraspeje fo gine tum wo me yesoafo a obehwe o mayi bambo ho nsensem so me defense minister no wasarante dem abawa no sese koba se bia ese sojafo efani pa o hwa ho na se o nsem fata se wo kwa ensi wo
po ba bi tina enkoto forms bi ankosu sika bi ani ene ohwe kwabrane a wogina no so okope so je dia ene ebuzi kurawa se otie nie so hu kapoepoe hobre de hoy so hu titi oso okope so je di obeda do di so ja no yesu ekromo ye pa betire nom ene memma kenchira wam ne emaba watenten gram ne do makwa akodi jo srada se so hwe ho na se won sem fata en ha ho kra ngiji wonim so okwa akope so je bi adi na yemfa ho. From where I sat about 17 years ago, if you circumvent the procedures, the rules of engagement, and you get enlisted or recruited, you are likely to suffer. And there have been some dire consequences. Some recruits have died on day one. I remember at 37 Military Hospital, there was even someone who was in training. Not that the person was flat-footed, but it was almost there. Severally, the person had to come on admission. Abzafo we ye Dr. Edward Omane Boa Mama Mpeni John Dramani Mama Bonidin Semra se ya fone gene tumu a like so kwa kodi defense minister na ne wo chechi nsemu ni obi ono ma wo nan taboro no a esi fom sei no wo nan taboro na esi fom no tokuro bia nem tu no be wa da wa hye soja fo buti na ye mu ye dem ko parade na mu buhwe no ye ya na ni subiri no no mu buhwe ntini nyina wa tena se na wo kare wo ho na ntimi ade ne yemfa wa enko ha onko hyu sika bia no apo ba bi atena na ja to say me na ori abedi gongonse bia na ya pe ba bi atena na ye nto aso ye dem o consent fufuru mo enra ebeto dwa se Dr. Stephen Opuni mo be kaya mampeni John Dramani Mama penso no na ye peni kwanchefa no da koko bodo ano se CU abanda da na etwemu no e de kwadu ne charge yire papa ya pampemu a benfie nwotwe nie da bia no di court atena ntwe nya ono nkom one oru asedu agongo a kwasipre ne kane so no so ye businessman a dwadini a eja odi ne pa di ne dwa kakra o mayemo ono so kwadi bi wo mo e de koyire na pampemu a benfie nwotwe nie die court wa eno madi atena ntwe ne nyina eye asagirasa fertilizer bia abanda da ne penso wo mo e de ma kokoko afo na mperimfo kire se ekwane o mo fa so e de asagirasa fertilizer ne ma kokoko afo no entweye e na fertilizer no kra no na nse da nye papa bia ma ne moroso bia enjobu fi se frakadam ene ntrekesi bia koso a o se Dr. Stephen Opuni no ora se edu agongo no o mo edu o mo koko gina emra no ene mfie nwotwe abre bia o mbe kokot bia na je se ene apututu fuyi aloya for da keka de ma sie ni a ye se adwen ajaje for no brofo na je so mo tu aheda no enti apututu no amfie nwotwe no a ena ebeduru enra ena chese court no ehye se o mo ebesa so atena asem no so ebiewo enti enra court no kotena se no na otemuafo Justice Aboaje Tano na etna sem no so ntomo tena se a na state attorney no a wono no eba bebo code no e de to otemuafo no ne mpedimfo a na egu court no monim se attorney general a waba foforo Dr. Dominic Ayene na maban no so e de ato monim se sa asem no wo mo ani nye ho bio aban no ani enye ho ntebe ya akwadu mako be dio no nsom 27 charges ya wo mo e de about Dr. Stephen Opuni ene Irasedu agongo no ne nyina aban na gem awohoro ne nsefri ho a kese Dr. Stephen Opuni no Irasedu agongo no na kese omhu son sabrobe ene charge de bom no causing financial loss to the state ne hwan by false pretense nyina eba bamu ne nyina no ene aban kire se na ne nyi ho biewu a wawohoro ne nsa de afri ho enti Dr. Stephen Opuni ene Irasedu agongo a na yede ko adu ayire wo mapampamu a mfie ngwotwe nie na nkomu fie ne court no sesei
omo so sabroba abaye etwa omo case mu ene kwadu a na omo ede bo omo enyina no abzafo ye nto aso ne fa bon konsem fufrum yegusu ade mu NDC amanyuku no ye de mo ko eye NDC amanyuku no asantema mu na NDC mpenimfo a ewo Kumasi abonte so ne asantema mu ejina court ade ya omo semra so jankunya ne bi ewo Kumasi a so mo afi omo ni kwetwi so omo ne ti asantema PP se jare bobo no omo de hwedin a amano omo wini na MPP fo ena nam trekesere frakadam kwa bi so awiemu a omo agesa amane de afiri wo nsam emu ba ko ye Owoahene East akonya no ena ahafo no Southwest abaton pesia so akonya no eno nti lawyer Ivan Samankwa ene NDC amanyuku mpedimfo akeka ne emesi ani a enra wono eko Kumasi High Court wa Kumasi High Court mpedimfo ekyese kwambiso no NDC amanyuku mpedimfo nsam mo ka no ejinam suwum a enei wono asum lawyer Ivan Samankwa chechi nsem se de kire kanye sabi NDC epesiti binti ena yenam sakan we so epesi epesiti binti ye two-thirds majority binti Ghana Adam Owoahene John Dramani mama ne sakan that two-thirds majority name Owoahene East for for north for ne for Southwest for abatu omotoma yenua ye Samuel Aboade yenua Kosi Eduse ene yenua Abubakar Sadiq say yantimi amwa amasa no predie no anadi abra ya bakot no say nipa no mutu abana na say lectures no mutu abana ko gina wiem ko sala idom ko mutu ko sis o mabemba Abzanfonti Owoahene East ka ho afoano Southwest abaton pesia so ka ho ena ahafoano North eyetepa esoso eka ho bia sam pesia miensen NDC amanyuku no twe ho man so dendende na womo mu gira ye de ma NDC e sam pesia no so no a womo ekokot no na womo so no e de kakra eto ye ne mo seye ase wa grant submission dia ma na ye share yenkofobo say abana mutuma ye no nyaade a yebema sebe aye obebu kwa bia so reform kwan so na edaje tumi no dia from nti ya fa kwan so na ka chobia so bia kana kwa tumi ni pressure wo mo so ene abufu but obia ma komanye de emma from damas abzanfo we ye eye era no bi no mo gina ye de man Kunu wa hafuano no for baton pesia so hafuano Southwest abaton pesia so no Owoahene East ya omo kabo mo e de asem ekodan court wa lawyer Ivan Samankwa edi enimu e de amawo mu na no mo chechwo mu nsem e de ache na busia ye gina we so na no pay nsem e baba no de ba beso mo no ye de mo sia sei ne asori ama man hina sa so aba betanse bio e de Adea Akye Abia dwumadi ato am so akoso asomua ne chinchin fidie de ma no pay azuka ene mrante no aka no so ne boy chidom e ma ba bia wo bia ni timi ba ye baba somwo medi ede na ya bo amali bia boga no pay so no ya mamatia ebia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkanegyen Bank Dynamo ye ben Police Station no Osunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa Overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st Clinic ana wo mo ye sciatica expert afi wenso massage best farmer ni biem na manfo ntiase de ntia da bia me no ba yeso from na so abibra na mete sododo na se ba na mo ayen susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital
05 eye nuane nrobia ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wa wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe vital 05 achira kwan bogo so ne ntwa so yankopa agrochemicals philobed agrochemicals sofomame ana Israel Asase Ventures Pristia all is well agrochemicals Akuafonti and Hawa agrochemicals Bordia Dumping Peacemaker Abraham Ofori agrochemicals Dunkwa Onofe Maswa Manfi Israel Asase Ventures Asankregwa and important Monko Jaisaye agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa irede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry agrochemicals ne nkraba tabia ebenwo onsabeka dupay Vital 05 for ahomai so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526. Kaise Divine Winners and the NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and Nabaye Mojedro. Jese yari akonkro na betena oso ne nyankopon na yi se nro ya kire menua okodra store ana heba shop bia ko pese nro ibito Esmond born heba mixture Esmond malamis Esmond co mixture na Esmond pan heba mixture enro hodo nyina yi kire heba center da Roma no de bedwa so eho ya bibidro so ye kuku dama so fuma mama Esther me kofa bai Esmond born heba mixture ye duro bi etimi ye fuyare pa tichu no osa obeje tum ye fuyare yare bia ye pa yi sanse wo ye fun ye o ya no wa fe o se obi ehun moboda na sunya Esmond born heba mixture ye betuasia makra Esmond marame say ye malaria dro tata hwe abedwa so na tu typhoid fever se any jaundice say ye malaria pa na etete wo de bomodin asani monimu ya obekokoto Esmond marame so how ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okrama bekawo na tie Esmond ko mixture ye kokko dro papa mafo jetuma edi ho danse emfa wo ni babie kokko na fifiri oni paduem ebe hye ni nyina se prekope afi Esmond pan eba mixture ye san one capsules eno no eye ntini mu adwuma waposo usisi echi baby atwetwe wo ni nyina ebem wo gina manam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya adre bi ato yichire heba center e wo yichire spiritual cream na ye nsenkyerene ahodo amafo edi ho adanse e na yichire heba ba eye nnompenu mu adwuma waposo baby a yichire heba center so ye no wadra Filla Chapel International sorry fie ho a ebe public park Roman school na echi ho afi adredwam so yichire heba center e ni dwakase ne die nimhwe benya bi so to family heba shop e na so fomami route ho e wo dwa fire service station ho a Yichire heba center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 Yichire heba center di onyame kan ene bebem Yichire heba center onyankopon no yarasafo. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Timi ya mani zenka bedura nanka mako Fidelity Bank. Na mako yi cash kakra to me ho. Nanka ma send this cash so kakra ma akosua. Enso me ba ye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ni zumi rubber bia ye si cash ni ho. Oh, se wo zenka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se o pe Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a. Eni ye sika. Esan send sika dodo bia o pe. Oh yes, mobile money dear network bia ubo number na nedem oton Richard cars sim cars oya transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesima wie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubi account o send obi sika ana se ukojiska e de free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no ko Bojibo Ventures emfa ho ne bank a obi save obetnya send this Kamano, our Bojibo Ventures. Oh wow! Yiswish no so ye juma. Nkoranza Bojibo Ventures a wedding crase. A jabon sign on chepe. But I see minia. Fred Bojibo Ventures. It was 0248 089 463. Bojibo Ventures.
ane mpanyinfoɔ kan a yɛmoa sɛ bibi nsi kwa saa nso na mpa ne ampa ne nnuane ampa mayɛ ɔdasani a mogye di me ho ntwie nko adeɛ ɛwɔ sɛ mebɔ me ho ban fa madidie mu menum mu ɛne me nna mu mea ne bɔ mmɔkyikyie no sɛ mefiri nsu ase bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdɛ nkyɛm kɔ akura a yɛnim akyinye me nua baa me nua bɛɛma me secret nyinaa ne ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder ne mixture ne ne capsules na manom ama me ho ayɛ din yi matu mmire na wie o nyaabotrɛ na menkyerɛ wo sie no sɛ yɛ diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepo a mekyerɛ mu a white ɛne nna mu nsayareɛ bie wɔ nipadua no mu me nua mema mu amahoɔden wɔ fam mode bɔɔso anam agyem mode ane ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder me nua ma mo so amatenkan yera mo konfikyira a mote yaw mekyerɛ mu a menstrual pains atadwe mo so moatere ne mo modena na mo kɔpɛ ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu aseɛ koraa adura meka ho asɛm yi na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no no ɛbɔ adwuma yi ɛnyɛ no nko a yɛwɔ ɔkɔgye aman ko powder sadri edi koko ho dwuma sɛ yɛ ayamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a baby akoko na didi bia no odia na okogye aman ko powder kai say eye mixture ena capsules aduro ni o aduro ni adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado spiritual and physical herbal center diaba sauda fem say team enye kasa bomodena na kogibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703747 Shannon Suma me say we physical and spiritual works odia ne so obeko nanim na wa solve your problems Dr. Ado spiritual and physical herbal center abibidrofo nyina headquarters no
edema aban na eno kwa appointment committee enim na vet no ye vet no o ye bisa na question mani yi ano pay ye wie sports na ye de sa presentation be bro ye be hwehwem questions e bisa no said ye osi yi ano but ahead of that no enora o kire the ministry na adwuma obeye o se obeye in charge of special initiative ebi ye 24-hour economy no ebi ye be training nurses ye be training artisans ye be training doctors na yakoton wo mo wa buruchire e ka se yakoton mo ayede wo be kwa buruchire na oman na nya sika wo mo kwaye adwuma wo ha na oman na nya sika na oman na utua wo mo ka eno no e ya ade ba ko a so obeye o se okwa akra ayi wo honom eye traffic e wo ho into a special ministry no wo mo be hwe se wo be boa na ye di train aba be kan yakwantu sem ho won kran enti no light ray omo ebeye ewo ho eno ya ade ba ko a okan ye eno achi okan sem bebre a ni nyina no ye betume aboa na no pay ye de mo adesua ebebro ye de mo pensem mo bebro said ya enhwehwe ne ntoto ye na etie enti no ye nyina ye nhye no nso na bibia nkoso mayenkwa o man so na ho ye pa yo kafra se ye nya na won tem ye nim se wabre enora anwumre me hunu TV so na wo boye wuraje kum chidom ene ne ekeka ho me hunu am se wow me ma me nete hey nyame ashira nana menim ni dwumadi e koso enora efa ye wura Emmanuel Kwadwaje kum ho no udi na chi koye okobo ni chidom ewo ho ekosan edema Nyankopa da Roma ekoye no a uni muye pa wo hwensem bisa na ye toma no ene sede a ochi adi yi ano efa ya nana o sesen a wo be sesen akwa kwosisen let's see akwa kwisi 100% bisadela wo yi ano kama ebebe bisa ni bia wo yi ano kama onkwati kura yo ni anura okoye ye nyina no oye no Nkoranza man edimu efise Nkoranza man edimu na odewo emrahye bedwamu ho moda Roma mukọ ya na enya nuru no so na ebi amo twen akire behind the scenes enkomo na amanfo edi ensama ye kanfa ye wura Emmanuel Kwadwaje kum ho no de wan bi na twa wasom na sign na ne dwumadie etie ewo emrahye bedwa fie ho enom Brashebe pem ho owodo obia kana ho asem papa ese wo pesede o huri pa wo tire nipa o muna nipa ti saade no onko so nye ne saa dia ye tiwa ye kokori ti do ma na enu no so no na nya dia ye nwi time bia o pepre no na ye twen se wo bon fre no na ye bia so ye kokori ti do na bibia ye kama edia de ekwatira wono ya nyimi bibia mu obia ba obia wode do ene be ebe tai Emmanuel Kwadwaje kumachi be tai Nkoranza mai ye tai Nkoranza mai na ena ye kwe right obia de do tai chire kaba ti wa munya mfre na obi ha obia yo endi nana sadi awoka se owodin ewo ho ye bo ne ekeka ho ne ade nyina no mimisa se indication be na edema wo ema unya empopoye se ade a osi Nkoranza man na mu yie ewo emrahye bedwam ho me da sepa osi Nkoranza man na mu yie ewo emrahye bedwam ho pa o ntoto na ho ase wasi na mu yie ama ye kwa no yesokura ye nya ni mo nyampa right obi bisa se why na mo ba mo haniti na mo ba na ye ka se Emmanuel Kwadwaje kuma se na ye obi ade eti sie de wa posia na mo pa wa ja Nkoranza mani di wo parliament wo ye di da ho kakraka pa nya asem right wa ye ni ma se wa pro ba ye di ka se eti ese Nkoranza mani ye so ye tai na ki ye boni ti dom ma bibia ye kama right
Right. Enura na me TV ho ana me hwe ye bisa no question no a ni ya no bi kura no ya na ode toto Nkoranza ho. Question ba ko a owura afenyo marking bisa no ese sadia owisa ne brofo no hifafo brofo na owisa oyi ano se Nkoranza brofo Nkoranza brofo na owisa ne sa no nana sabre no na wote ho ye ohema wo boni chi dom emuaye we a ode maaye no obroni beka se de nana ba wadwin mu de nana running through wo system no na magrim ye me de so ka se Nkoranza mai brofo no wo kan Nkoranza brofo no wo kan no ye wo nyina de ye jakura ye right. Yes, yeah. Yes, what no correct. Nipa de no correct na waka. Wo ka sem Nkoranza echi. Wo Nkoranza echi da wo pese baby e be hu se Nkoranza no so wo soro. Right. Yo, nana says yes, I buy a Facebook no so a. Yes, TV no ewo ho ya hu se wotim na oboye wurachi dom ankasa. Sa nim ti a wakwakote yanim ewo ho enom adwuma ye de ahye ne nsa emfie nan ya ye womu nana ye de jawa ye de asoawo die na Nkoranza man ye nhwehwe mfiri owura Emmanuel Kwadwo ajekum honom yo medas e was Nkoranza man nyina ye kana ho ye je se ni mukura e so wo de papi man Nkoranza man right it is say ye dia no e was brebia man to piano right to piano na butuma I was so to be ya no but to me ya man Nkoranza man right yes yo nana ebio wa kan mpuntu asem de eno anti ayekoto aba eno anti a ye to aba so de ma no enti no ye hwe animu se mpuntu no de obeba se nana ye ma kwan se gira Nkoranza fo nyina nan mu na bisa yewura Emmanuel Kwadwo ajekum mpuntu juma ba ko wo Nkoranza ha ebeba ye nyina mfa so a anka de na ubebisa de na beka che ne se onyo emfama Nkoranza man yo medas Nkoranza man ga Adea pa be bisa Emmanuel beka che Emmanuel Kwadwo ajekum se Nkoranza ye kwan no munye ye mantam kwan enye so tokura untumi ko baby ya right ka onni hujuma emaye na Nkoranza so ye klabefe so to ye mantam kwan maye ye mantam nyina kwan maya dinim se Nkoranza so ya kwadu baby yo nana menu wie na nsem oka ye no nyina ye bisa no nsem ono ane ho nsem na adwuma ye de koma no ene ne keka ho ne oka ye nyina no a na wote ho a utie bi wo bo ne chidom no de wempa na oka ya eka wakoma kese pa wo ba nyina no eno na wo de bedaye wasore nyina no eda so wo wadwen ne wakoma mu de wa na oka ye to wakoma so pa okay toma kuma to pa ye kuya ye honsam so Nkoranza de kuya no ye de kese ye juma pa ni kuya ye se kuya no otimi bua kuruma ebe bua nchima ombebe nyina right kuya ye de ni egwa bia ye ke kuya ye ho Nkoranza to woka kuya ye na sem no ye mete bibli edama kuma so the tobacco to say wakata yo nana anope ye beda se papa ene nkoma woni ye die so madam asepa na wadaru ma mwatimi abedu e pa so ye Nkoranza na pe na ebesi aha yo ende katasko beo katasko right to come to say yo ene nana ye beda se na yama mo akwaba yo nyame nshira obebre ye da ma se ma hwechiri ama yakwaba we odem paibo atayechi we ama edem biase ama bibia ama bani bia ama ya bedru jojo
Amen. Ebusanfo ene otiye nana kokura nyaako nana Ibrahima ono ena yene no edi nkomo ena no pe enora wa unya adade hwe vet no bi not owura Emmanuel Acheampong na chipe nana sika hene nso na ohobi ene empanifo bebra wo mo ekoye na ye koje enkomo ne amane no and anope se de yaka no ensembisa yebisa owura Emmanuel Acheampong ye de ensembisa ne nyina wo ye pono so ha anope ye de nyina bebro MP kuro bisa asem no se de obisa no nyiano a ode maaye ye beyi ne nyina ano ene anope na ye de ama wo ha se be ya bibia ebetume akoso kama ede amaya Adea Akye Abia adwumadi so ne enche in the next few minutes ye befa tip of sports every Sompa TV na ye de abro ye ba ye de aka achiri nyina no ebeba beto aso ye guso try say ye benya Yura James sorry Frank Ajeni Mboaten dodo na frɛ no Katasco ye benyan na ye de nonso ye de abro ene anope yenhwe headlines no kakra issues are trendy ewo ha. MPs engaged in Galamsey will face severe sanctions. Babins warn. Emrashebe Jemu Bano Deni Ura Nimunyan for Alban Sumana Kingsford Bagben. Or no, they are to just say MP Bia Yabetro say Odo home for the Galamsey Mono or no day. Yabetro was Sompa Ewo Ho. Our MP denies involvement in Galamsey activities. Our mrashebedwani was say anya no kreda say ono wade ne ho fore Galamsey emu. NDC has sold more state land to private individuals than MPP Nitiwo. Owura Dominic Nitiwo bimbila mrashebedwani na eka say o say ade say DC for omaton aban say ama ankorankore echende a NPP aton 2024 elections. MPP's nodding defeat, disappointing and unfair to Baumia Nitiwo. Or say after 2024 abaye to ye Nkugu MPPD was ceremonial. Sirimfo money Dr. Baumia nini ye kura. Nede odi atuja enye. EPA orders immediate halt to illegal mining activities. EPA say wana utu a good year. Anya ne kwan so no. Obi amfa na dwumade ento form sesia nyesa emra ebeso wonumu emu ewo ho enum. Linda Oklo complete vetting in under 10 minutes. Linda Oklo ona na okọ Greater Accra akoye regional minister ne vetting na okọ onora no nuru simadu ena wadi wiye. Establishing the Women's Bank will be my top priority. Emmanuel Acheampong. Nkoranza mrashebedwani owura Emmanuel Acheampong enora okọ ho no o say ma bank ya eni DC ehye boso ombete no o say obema na ye na hia de pa na obete ni nyina ewo ho. Interior Ministry imposes curfew on Nkwanta. Asoye hwe afisem so omo ede ohyenna ato Nkwanta wo framanta mu no ya de ohyenna ato wo mo eso ewo ho. Haruna Idrisu demand apology from Emefa Hard Castle after clash with Anodompre. Haruna Idrisu say Era Emefa ya wedidi Anodompre atem no onsa na chi omra na obepa Anodompre chew nyesa yebetwe no ede na akọ privileges committee anim. Privileges committee no parliament for court. Se wodi e bonitia parliament a ho na yede okro na wakọkire ne entia wo ye sa ade no endi o sese wa meyi ano a yede no beko privileges committee ho enum emunsem no ebi eno no over ma memra ho na yenhwe nsem ba ko mienu minim nora unya adaje timhwe vet no bi dia yana mani sheda ko ho pa na said honorable man congratulations right me di kanka say the position no ya dansoa
because a special initiative ɛna saa akonnwa no nso yɛde ma wa sɛ tie bia no wototo nneɛma yi a wobɛ mampani akonnwa ho na ɛyɛ special initiative a na ebinom nhunu deɛ ɛkyerɛ ebi koraa sɛ jama ɛyɛ adwuma no mu nyinaa boy ebi sɛ messenger ebi sɛ bi ɛyɛ mfɛkyire post no mo ne ade nanso deɛ na meka ne sɛ 24-hour economy ne koraa yɛ ka ho asɛm no ɛno no yɛ special yɛ nim sɛ deɛ ɛteɛ yɛ hunu bi da nti yɛ deɛ afei na ɛba nti yɛ ka ho ɛna nnura ɔno abɔ so sɛ women bank no wɔn sɛ manifesto yi nyinaa ɔmo akan no women bank no nso yɛ special nti special initiative no ɛno ho mpoporo yi bi no ɛdi adanse sɛ ɛhɔ adwumasono wɔ hɔ na sɛ wɔ kantinim na wɔbɔ adwumaden nso a sɛ ɛtie bia Nkoranza nim bɛbɛ nyam na ebi aka no nti anɔpɛ ma no congratulations wo no ma ɛkɔkɔtɛ akyire nso yɛ ma wɔ mambo right ɛsa ma wɔ makɔ aba right yɛnhwɛ ɛyɛ owura opuni mfie nwɔtwe nie ɛna MPP abande gina court ɔno na ɔyɛ Kokobo CEO ɔno ɛna yɛsɛ ne maame wuye dɔma ne maame nna kora ɔyɛɛyɛ no sika ɔde yɛɛyɛ no yɛ mpimanim ɛwɔ hɔ yɛbɔ yɛ kansen bebree fa ɛno nso deɛ sɛ de skani pɛ ne maame ayi no ɛna ɔyɛ no ɔne ɛyɛ owura Sedu Agongo ɔmo na ɔmo gina court na ɔma pra mfie nwɔtwe nie aban de krata akɔ sɛ nani nye ho asɛm no ho biem onni akyire biem enti ɛyade a sese asɛm no yɛntwam yɛntwa asɛm no ntie se ne ho son sa abrɔbɛ onni fɔ efisɛ ɔman no se nani enye asɛm no ho ebiem ɔman no se nani nye asɛm no ho biem nti yɛnni akyire nti sese saa na asɛm no akɔyɛ ɛwɔ hɔ ɛnom right na minim sɛ bra ɔman ka sɛ yɛnni asɛm bi akyi no ɛyɛ asɛm wei ne yɛ political case nti sɛ the new attorney general waba ɔsɛ asɛm no ɔnyɛ interested nti no nolly process kwai ɔnyɛ interested nani ɛnyɛ ho ti yɛntwam ti sɛ owura opuni nasɛm no ya mutu ɛno ano no akyire din na yɛnsa nka katasko no Master Joe ɛna yɛnya no na ne nyinaa mu no nana saa Europe ni asɛmi ɛnyɛ ne o sɛdeɛ wo kasa mfie nwɔtwe nie aban se na ne nyɛ ho ana Ghana na se na ne nyɛ ho sɛ aban no ana Ghana aban ne sesaeɛ no o se na ne nyɛ ho na ne nyɛ asɛm no ho sɛ yɛbɛtoa so bio nti odi bi mana odi fo na ne nyɛ ho emra mu no yɛ obibi a yɛfrɛ no nolly prosequai nolly prosequai na kyerɛ sɛ ya sɛ nyɛ fo no wodie na yɛatwe no a bibi wɔ akyire mo asɛ kɔ ɔtobrɛ ɛno akyire nipa no nso a moatwe na akɔ akɔgyina mu ano nso koraa no kwan bi so mo agu no ho fi nti ya na mpata sika wɔ akyire nti depend the case no okay we no ɔman ne na ɛbɔ no kwadu na ɔman na ase na ne ɔman na ase na ne nye ho onye ni akyire nti saa no kwa ɔde no kɔ yɛ ne ɔna mu okay na ya twetwe na wɔ kɔɔto ɛne deɛ yɛ bonus ɛne nyinaa yɛ de kyekyere ɔman no deɛ no deɛ mpatasɛm bi anim ɔno kora by now ba bi ɔda no cross dodo a wabɔ no ɛnya asɛm ketewa nti nya de kora fi na ɔkɔpɛ mpatasika nani agye kora sɛ yɛgya asɛm sɛ MPP na tia konwa so anka asɛm wɔtwe no mutan ɔbɛdam sɛ what I say ni ti na ye sɛ aban asesa nti kwan bi so no ɛyɛ na aban so wodi so wagya no ba me offer ba bi a mente aseɛ yɛ sɛ yes ɛwɔ sɛ nka yɛhu sɛ odi bem ana odi fo ana odi bem sa ɛwɔ sɛ yɛhunu ai odi fo a na next time ɔmo kɔyi sɛ ne hɔ na randia be kɔ ane na yɛhu kwan a nneɛma ɔmo yɛɛyɛ a ɛma no nya saa problem no sɛ bɛyɛ ɔmo so nyɛ bi sɛ attorney general sɛ aban ne nye ho enti no ɔmo atwam nti sɛ aban bi ba no ɔno nso na ne gye ho sɛ de ɔmo atwam de nolly process kwan no yɛ acquitted and discharged
aban bia bo ntim yebiem eno no but this is where I kwan bi so no nyese bi ayede ne betom da bio ena yeme manije asem no ye hwehwe mu a no ye hu se ye tanhunu na ye pese ye tan ye Europuni enti ye ja no no omo kan reason o enti reason ma ye ja ne san omo say no omo ni nye ho omo reason ano no omo ni asem na chi omo ni asem na chi bio omo because omo di akire obedi fo nye ne sa na fe di ntira over asem nyina no omo kan asem nkire Ghana because ba sa ye nte ye ho ase ye etumi si one say that story no that case no na ye witch hunt political pure political case okay Omampeni Mahama ne man adwuma so onye CEO wo Cocoa Board ena yese wakra bi e de ama akuafo eno no kra ya nteste nti abo man no ka se eye nokre enye nokre ye di asem no duru baabi nanka ye bebua asem na ye duru ne bua samle na judge a ote asem no so ye Justice Honyenuga ena omo se waye ne ho niema bi enti yenyini nsinchen okay eno kra mpo ye hu ne ye se ye beyi no se yenyino kokwasa sa na ne retirement time so eno retire ko pension no ena judge foforo baaye judge foforo baaye no so o san akosha asem na se from day one ne ya foforo ga ye ne nyina no ye togu na ya san ya sha ase ena attorney general Godfrey ye bo adame court se dabi yentoa asem gye no so mfiri babia ono ababeto no ene eno nso enne ochena saa ene de yaba beduru hanom enti say de Europe ni ne ho so ba nanka e wo se yehu se odifo ana odibem se odifo a na mra na kire ne ese de ye no odibem na yehunu se odibem a the NPP for abreso na ye no na ye de yan na free hen we was say yehunu sa na was yehunu nyina ba sa wo be kan no tra say ye jan ma ne nye ho ya file nolly prosequa ye ne nye ho ye ni a kire bie wa watcha sasa we ato ho watcha sasa we ato ne and this function nso yes watcha sasa we ato ho ochina bi na abanya sesa nya bi abana sesa ora for na mui wochina omo de asem bi ba betudwa na ekoye koto sem na se aban kwasesa na se eho nso no wo mu kogyae a ana aban kura nsesa yes na eho nso no ndisi 40 akunwa so yai na ekoba se yedo ora mu true ora yedo obi court na se court ndi asem no kodrum pempenso obi na okasa nipa no onifo ndi yenyan no ombefa ne same. Don't forget me raise these issues because when this in our raise issues say President Nana Danko Akufo-Addo pack the court with MPP lawyers. Obeka yo mampani Mahama kwata no your opposition leader no or can say NDC lawyers nso mpere say ombe wuramu ebi nti yama ye bibia ye politics yama bibia ye political papa no onifo a eni kwanse ye de no ye kono kwadu odifo nso de a eni kwan e wo se mratwe na so se de a enhwehwe ye etie enti no well it was a campaign promise for Opuni anyway so omo we ne on be yi no a campaign promise for him ono se party na we na konwa den benefit obenya no ne benefit onya ne bronya de no oh okay am de agya no because 2022 Nami Wenchi. Former President Mahama, then opposition leader, Eba Wenchi. Obeshia College of Education for Al Farouk College of Education. Yes. Ewo Wenchi. No correct. Yakokobaye. Obaye no. No, ne right hand man and Opuni. Ona no nam. No correct. Because Oba Bono region imua. NDC impenifone Dr. Opuni. Inti be as it may no. Ne thank you nie okay ne thank you no enti well yan hwede a ebesi akire ene de a ebeba enti Europe ni so eba say on kasa na on say ono obi ani hweka o ka dey ono dey say from day one also onye hwe onifo ena abaya sesa okay ena abaya waba sesa ampa ye onifo ampa enti no ono dey onifo
abandada no na witch hunting o mabayifo na no mususu o mo cheche won na mo kwache opuni fraye na mo nya bayifo wo sade wo mo kire no na nsu ni nyina no emra no sade etie obi di so a na ebo nchirimba enti nchirimu na wo se eba na ehu se sabio nipa no onifo na ne saa eno no nso ya na ena me pese constitutional review a ye pese ye no aha na me pese ye sesa mra no enema bi se mu na se mra no ehye attorney general e ma ne kire o ma grounds o ma reasons nienti a ofale nole prosequire no e se mra no hye no ma ne kire o cheche ma ye na mpo ye nyang kire to ho nwoma na ya adisua ma nchima na ye dia kan asem because asam no batra se ya na the first thing obiabe ye political meaning na obiabe ebe uramu enti we going to see more of these cases ana say cases bi wa attorney general beka say na ni nye ho wo mo binu kra ye de o ma sama jail wo mo the prison attorney general beka say na ni nye ho and obey recommendation am a president na nyame ya adoma March 6 March no celebration no what take advantage of the celebration no na o me say ja o mo waja o mo na say bia etesa nti enema ha adwen wo ho enom se nipa na eni bone a enipa say tata no wadi bone nso de a wo say ye twe na so wo eho enom nti me yewro opuni o firi mediem manim nti se wonifo aban agya no anaman na agya no na se wonifo na yatwe no a yebekwa api na fi yebekwa api court se wo magu ehu fi enkanka ne bonoman wo magu ehu fi nche se yen no yenya animdifo a wo mbetimi akoama yamantanya gidini a na ya fanya sakwan bia wanon si yakura okwa enyeye okwa obedi for okay because yemfa no ntomo yen jailing no say onye convict nti openi ya onka na no baby okay in the 2009 aban sesan Professor George Ambaifo no ye deputy finance minister okay ofiri wenchi ono no ye wenchi MP they had no court the same thing say causing financial loss to the state omo ye ya ono de krado omo di asem na akosi awie ye we court say onifo wa anko say yagu ne hu fi nti we okuni de na okwa enyeye asabi ebito no aban sesan ye 2009 ye tata no sa de no court at a point in time kra airport kra isi on na yere passport omo tu kwan say mo nko ne ye di asam na koduru baby ya mfara nkokot ntino se ye nyamfa wo ntomu a ye convict wa unjume request for ye ube tima ye de but for me oya ube luzu oya kura ube luzu because court be to so pain now de beko say asam ne yesi wonni fo ne ya ena ye jawo ntino de ho na de ho mpata ena wo ba bepe ebe ye te say LGBT mra no a the last guy at the court no Supreme Court catch the last guy say LGBT mrano as it stands now enyemra because parliament now pass it and sane benya effect no this is a president assent this a president nyamfa and san share it has not become law as of now intino and that's why your court down ho bobo do the sasa no back court wa enye ndo mfa na asem ko emfachisem no person de bafie emfachisem no de bafie to mfa na asem ko and ntia Supreme Court to asem no twene ye no okay no inti the same way sabi na we be ye yesu se na wa ye we na ye bisa wo na so nye ene adwuma wo ho because your education ministry or money so ade hunu pa ne se omode nkyerɛkyerɛ papa ne adesua pa be maman no afi eba judiciary na emre nimfo no e wo so omo kyerɛ ye mra na pa ma yete ye ho ase esan se constitution ye da hoi age wo no mu akọ school no ana sabio wo mutumi kenkan ne nimu kakra ye na yaka ne de small g4 no dodo na nim constitution num enti asem bi wo hokra sabio nke ntia wo a wonnim ntini ye de tiawo nanso die nimu no na wafa
baabi a ɛbɛbɔ atimi akatakata no ho nti nkyerɛkyerɛ deɛ wɔ sɛ ɛkɔ no yɛte ɛho ase ɛwɔ nneɛma bi mu nte saa de bia yɛadwene bɛyɛ kesene ɔfa ɛno nti na ɛwɔ sɛ wosɔre anɔpa a nyɛ radio bia na ɛsɛ wotie so mpa ɛwɔ sɛ wotie radio a ɛma nkyerɛkyerɛ radio wɔ botaeɛ mmiɛnsa we educate we inform and we entertain say information entertainment no some way somehow ɛno no ɛkɔ what I say correct but education information no ɛnkɔsa deɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ ɛnkɔsa deɛ ɛwɔ sɛ ɛkɔ because ɛtɔda wotate ni yebusa sɛ yate sɛ ɛyɛ nɔkorɛ ɛna yɛmman no kora yɛwɔ mu no ɔfa two things yama kwan ama politicians abie radio stations and TV stations correct I say we made them come from day one wrong say be ma politicians kwan ya be radio and TV wrong say be ma nsore TV ni radio and TV the entire wrong in my view and say you be radio na you be TV a Ghana ha your examples bebre wo ho your examples bebre wo ho bit say untumi TV but I say any TV to the media general you know say media general or more background founders and nipa ye nyina no omo ye NDC related and you know say untema untumi waye pure blue MPP what I say correct ujiri say omo betimi aye discussions enye bias ombeye akoba bia ombe bias say tie bia no ofanya say intense say tie bia no fie o free mu ba no kra no bia untumi TV kan pipi nko ansem no correct de omo huna de papa bia wo other parties no ho okoba bi te say other stations no mo related to NDC na de bi omo kan NDC nko ansem omo hu bibia e papa from other parties no correct dangerous for our country very very dangerous oh yeah the democracy nano niasi oboase nano niasi oboase o media personality no correct and o instigate asem no e ka say monko anu ye na o de buy na de kura de wan fa makra nkan so kan asem 2023 be say wakan de can yes wakan but so can 2023 na 2023 na 2023 na wo kan na ban bi na wo ho yes sa for no feel say ene aban na aba no omodia nti asem na wo de mo 2023 no fe na so omode adwuma so anu yie na o de ba say o kan 2020 nde kura wan fa man keye so o ka say doctor dimpa technically speaking politician radio stations dangerous for Ghana asem nya mai ntia but over yemfa sports na nya kan yenka anka wosua fita de ntina mesin ni na yese obi shop ma me da say mo am won Nkoranza mo fa show you live no so Nkoranza Sompa Nkoranza 90.7 TV no Sompa TV Facebook Sompa 93.1 FM to bibiara o hajumadi no na yese ho ena ofa enso atimi Adea Akye na ko Facebook no so be like o be share na afi comment no enso atimi Adea Akye Benjamin Jamfini me din obetimi from Ricardo Vaz me dey afi sem na ba me wi amekọ na afi little kinaba na afi amano nsem ni no watimi enso Adea Abre yen Cinco de Mario afi Mr. Work ena ye Orlando Junior mu na no ena hye dwumade ne kama ene ye de Abre mu enso e wo dwumade ne so Junior wa ha na ye afi sem enya amano nsem ko a ene ye de Abre mu bewuram enso e wo Champions League ahodoa e ba so no ye de honsem Adea about latest no transfer window ne nsem no little kin ba san so na afi sem no Blasters new technical team no me say a addition ne subtraction kitua bi e no matimi aye ye wo ho a na no ho sensem enso betimi aba e wo dwumade ne so any other stories are say wasotini na no ye de beto ani enso e wo dwumade ne so dia starting tentem emfam free and Blasters na kachi biko Adea biara ehwe say 2026 World Cup ne de yenso ye betimi akobi na no ada
wa bra no me AFCON draw na se Ghana yenim areho bebre na aba na 2026 de ne de amanfo ani abre o mo twan ti GF no ede o mo enso technical team no hwehwe no mo ye de wi anomati ko no si dabi so mutimi ye nsakra ye kakra na o mo enso etimi ye ba bi amete no ne ba bi ade no wo no emi se ne kan be ye din kakra ba to de ma me hwe se metimi hu na mabobo so a Otuado still remains se wono ene head coach no enso etimi ho opania ye friend Winfred Anton Shafa enso director of football and as a technical advisor. Desmond Ofe assistant coach the Blasters. Derek Bonsu athletic coach. Ubenya John Penstel no enso ye assistant coach wo ho. Sansu na Fatau Dauda goalkeeper coach. Ubenya Prince Pambo ono team doctor enso etimi wo ho uhwehwemu a say ubenya openier freno Samuel Ankoma ye Mazua ubenya Gregory Digrubi enso ye chief video analyst ubenya Awa Salifu Kamin enso ye video analyst Amini Shadow still remains the team manager ubenya Isa Amadu kit officer enafi Abdullah Rahman Al Hassan ye kit officer na nim se Isa Amadu ye miame chama Isa Amadu dia mintimi confirm se mi wi me ko na me ko gintiri what say ye Isa Amadu we na me kana me nim ne dia na say ya kuma se san ko enso kit officer no ena ekwa kit officer of Blasters intino me ko na kwa gintiri mu ze din die itimi se ane ade intino we no the Blasters technical team a empanimfo timi ahyehye omo enso edikom dina sem se Joseph Loman as a hwan na afrim no na afrim say otimi kontimban for gidi so no kan obi yan timi qualify for AFCON no enu ntina emzem panimfo nso atima yi na afrim no ntino edidi so a ne yetimi abobo akire so akire wanti we the new Blasters technical team amafo si yin new nimfiri o na data na nenso am say amafo mo ye new enso atimi abebe bamtino saa ne betifa kana no ene nsem kakra eno so free ho ba ye de to ani enso e wodwumade no so ye free ho na afie ni nkoba no ametena ase no me ne Latif Akadir edi nkomo oye FIFA referee ne amene okase wose wa resign enso atimi e de free referee no na okọ raga omo chairman na ye friend George Seija enso atimi edi nkomo na first jendi ni nkomo no on Latif Kadir ne no say no beka e de afọ panino resignation na ono enso atimi resign as FIFA referee and as a referee e wa Ghanaian football ni na mene ne di nkomo in fact na colleagues bi kakra ho na metena ni tena se close door ene di nkomo na yetiche ne ya okobe resign but it wasn't easy menim nsama kan ono pe mu ne di nkomo menim nsama kan but it wasn't good na nya kra but dun kan ya man tena sa ade chi na mo gi we at ye committee ye ni general secretary ko tena nsama nya kare nyina nya ze ya tangi efu if they been what they feel we GF ye panu kra no that's the truth. Ona yeni din komo yeni jana zakati din komo about we no so oni Latifa din komo in the background so so some of the kind nyina no so some of them tana jeniti no anya sana Latifa kan some nyina kirem but we had the notion we had was complete was that he was being intimidated na anya Latifa nkwan ene nsemo rag chairman enso atimi e de attitude to jantino ye gusu aye din komo se de we anoma si kono no chemu se nye Latif nko na osa din komo biem na ne komo de no se sa challenges no man enso antimi ansesa e me se amanfo bebre no so betimi resign ye nti nsem a ref George Seija Rag enso chairman e de etuja and they have challenges as Latif discussed with you this morning na say antimi antena ma different arms of the issues no baku so we also have challenges. You go and play hard to command and a crowd you don't have that those difficulties appearing. They are good. But when there are challenges, there's no you can't just erase everything off. So even some about Latif is saying there are challenges. And about these are only those who have the internet who have international badges and lost it. Ano ane Samoa rag chairman enso edi 220 utie ne nsem na oke kan de ane chese so man hwe antimi senior man no kwan a referee ni bebre na enso betimi resign ti eno ne nsem opone de atuja mo no agidi se referee ni bebre ni ye intimidate omo nioma ye de omo form ne yade a enhye da enyina ye ntie ba 9:30 e bewuram na afie de mo
enso atimi da tutu no reference ni bia per report no chese no man dania o mbetimi resign no ye de bebrɛw na won so watimi ahu tell man enso ati ko ye ni komo enso o ga ka kachi kujo fia no obo ne din wo Ghana football mu na tim so pani a ono enso atimi di juma no ma no akoyi enso atimi wo na ne nkomodie no enso on gaka na afa GF nsensem ne enko ne ntie nsem a kujo fia no enso atimi ede tuja. Gaka is supposed to be there to seek interest of clubs, making sure clubs were well taken care of. But Kodum Pepe Zubia, I'm not for so Jalea cross bridge, I could do GF on there. And we are only accountable to FIFA. So Modia Mukano Krano, Yepa, and Yebefa. And Tiabino feels we're becoming too powerful. So they had to do everything within their power to collapse it. Only stage, but Gaka strong. Even though we have lost a lot of our steam, we are still very, very relevant. Be our football will be the expectation is you deliver two committees or GF or what to coin. That can to coin. Yeah, my idea. So don't go to GF for nice. My young black million when yes are also on your juicy training be so ama your steam no call. But all the same, it is not supposed to be if I say obeying the master, who master call be okay back no. And yes, I will now say Gaka play. Ano Kujo Fiano immediate past chairman at the Magaka and our taste on enso did nkomo church no mamu enso timo ho nneoma GF ne Gaka no eno enso timi ko no say de nkomo be nkomo we no on Gaka influencer ono enso timi wo say and no Kujo Fiano kai in Ghana football omo na ma because you say as a president also a chair congress also a chairman for the executive committee. Because no official say it should be accountable to a higher body than the executive committee. And so now Congress Congress. So FIFA say no, it's Adea Akye and the about one thing Magaka influence about from Koran. I know and someone Kujo Fiano on an annual by Uchamua. Gaka for so atimi ato aba foforo akoyi Jonathan Samba so na ye Gaka chairman ntia no nsem wo no enso atimi da tudo yemfiri 110 na afie ntiwram e wo club football na afie ntimi ni nkomo per checks ne per report ne nsem wo ametete ne kire se ahwa opani a ono enso no odi nejuma edema akala yo friend Ibrahim Tanko na ahwa ono na betimi akwa head coach edema team friend Mediama reporter ametete a medetu ani me na no pai enso e wo dwumadi ne so mamenko na meni nkomo e wo pani a je friend Joseph S wo ye player enso edema team friend Dream Self him said Dream Self enso antimi an start first one ni na on second round no omo target no mo mbe ye se de be ya relegation e bo mo prum pam no o mbetimi avoid say e na Joseph S Tuja. As an attacking player, there is only two teams. We share more goals about team. I'm aware we need more points and I'm Becca. It's me target in the same Princess. I Becca Libino, I Becca Versus for clubs. I want me table target. No, and someone Joseph S. the two just the target no, and I said Dream Self, but we die still or make me finish in the top 5. No, my answer to me a coye at the moment after what me more goals at the Abuani team no, and then someone Joseph S. at the two, and the head coach, a Karim Zituano, and a dad, a Dream Self Bobo Kunanoa, or Dijuma as head coach or no, and so didn't come on preparation or media room second round instead of relegation on be avoided. I think. Football is about consistency. Okay, let's take it. The whole of last week, we did a lot of stamina work, building the heart, because we want to come and fight. We know what it takes there. You have a good player, some have taken much to me before. So we work on our stamina. And I was a little bit afraid when we had this unfortunate. And no, someone Karim Zito there said they've worked on their stamina because did has a stamina no and I help one bobo and do no my brain no so much so they've worked on their stamina moving forward never boy I'm a neoma and sweat me akoye Christopher Enning a head coach at my team friend Sompa 1996 and also on fitness I have say ato atwe kakrama Sompa bobo and bobo na so mo ho de sem from no ono enso ebo nkomo. The fitness it's up to me to monitor them because we do peak tests
I think 2 weeks continuously before the House of Folk game. But this week, I was thinking some of them were trying to exceed the red line. They said we monitor Kaka. So the fitness only took place once in this week. And I could see that it has also manifested in them. So I think I need to go back and then do exactly what I'm doing to get them back. So getting them back in their fitness is not a problem. And no one is some more opportunity to just a fitness for the players. No, I'll get them back, then no problem. I mean, say, Nano, yeah, be my who said a Koya and a sa, the boom or train Kakra, or who say, Sadino and a boy, and no matter what, so now if you want me and so I says, and Yoma, or Pania, your friend of Bashir here for your head coach, and a match me a friend, Heart of Lions, or say, or Mono, or Money, or Magic on Magic League, no more starting on him what goes into winning league. Into money or Magic League, Nemo, or more Boko, winning matches, no, say 2 more common there. Hallelujah, on Magic. I cannot say genuine because you could, if you can remember. But for Accra, do you remember the first time where they were occupied? Even at Accra, people thought they were contenders for the, and they went on relegation. Do you remember? Okay. And so in football, all things, everything can happen. So we are not sticking our neck out that we are taking the lead, but we are winning our matches. If we win our matches and pay the computation of the points, we are top there, fine, we'll take it. You see the point? Because initially, we never met and planned that you want to take the lead. No, if you want to take the lead, then you will start planning from the day one. There are so many things I call the ingredients that you have to add to the team. That one wasn't our plan, so we never thought about that. So what we are doing is we are contented with those we have here. And then we want. I know. And someone could bash at the 2 just so Pessoa League now, Flavy be ingredient. So they cut him no. O man, you know, sir. The Moboko, so maybe no matches. Into winning matches now. Na league neba. Betimiaji, never be a Timiako. Your Pariado, a PR where the match me a class of folk. Last season performance in Adea Akye Abia, but season we know as a kakra a koye. What didn't come out for Domia last season and Domia this season and Yoma Adana Diamom or Pariado. Last year we didn't play well, and we understand that there has to be massive improvement. So our goal is to ensure that at the end of the season, the effort will be at the end of the season and say the prayer. But we understand that we have to take it game after game and focus on it and ensure that at the end of the season, the idea will be to bring something positive to us. No, ayo Pariado, and I'll tell you what this uncle Mono and so edit to Janano Payabo be Amawaso and so Timiati. Urom was a Nokotokwa, per reporter by Natchez, or Muju Timno, or more and so to me a register. On Baby Siakai, our 3rd division, him now from our ball bar now, Omunya qualification as from 3rd division, our baby a 2nd division, maybe a 1st division. I feel you team let me, Anya, Modina, place me to me room, our team proper as a babyano, and so to me a cook, we had their mono, and then some Kakri Fras and Doko Caso Eba, Jared to a and so our Juma dinner so, a man so, say a quaman on it. Now in some woman in Nano, ye Timmy Edema now so to me who they are no mano and Subesifa call Champions League go teams na hold up players in Sezemebri and so etimo Letter King ho and a Bibia Letter King. Yeah, Ricardo Varas. Letter King. So we have oh Yamiadum Varas. Ah Yamiadum. Obiso voice here the past. I was on Fana Sibina, on Fana Sibina, on Fama. Hey, that mean to me, you say. That means that none of that year would treat Remuna and I didn't know my own. There be, Tina said, Yamedia is it? Yame funny person, a man you must see. And I said, Pepe. Yeah, and more be Munko to do when you muda. To do in Yankupon Quadia. Young faster than the man, Chidiam Pono, and see it. Okay. And Tia Quamon. Yanko. Yakuna Fair Tabulan Stamno up alive on your golden super mega dial 93.1. I will say Sompa TV and Oceano and a face Sompa FM and Wasugusa Wutino. Oko Facebook Reswa Sompa 93.1. Now follow now share now
to message no so passports in your life so YouTube no so and you Sompa TV no promoting let's wait to subscribe kama na bibia so etuma koye na me pato sa we Africa ni na wo sebabi na wo bobo na wo 38,000 euros. What is 38,000 euros? Now, club be actually free Saudi Arabia no aba was what just saying Mr. 38 was okay. And you do go 290,000 pounds every Friday. Now, me to us we are sure some more can I no cry almost I no cry. Our national Bobo Kono, me patra branch for the Victor Oko Boniface, Osia Kain, Adama Baya, all falling Vakus and Bobo Kono, our national Bobo Kone by Germany, and then me patrol the Vakus and put it for the team Komo, no Butin Komo, and I'm so okay, personal tips no, ya Pastia branch the team Victor Oko Boniface, Asia, not for Timmy Cansam there, and they go branch the team, our national put it for the branch for the Victor Boniface Cotasia, Omodia to the Nimsa, yeah, Pajao, that will fit 38,000 euros. I'd walk 290,000 pounds every Friday. Babaji Sikawe Gubotom, Nebra Bessiakan. Ama anasel bobo kono already to the Victor Boniface ebira noa me pato wakache paya all falling vacuous and bobo kodesa and not credit training course no and not just be training live vacuous and put the first okay so kasa step we are what is the vosa or so to be can at the champion the first not just will be a training team me pato live vacuous and put the for one more test and not training and not to be course no and not just the Nigerian international already thing and the Victor Boniface me pato brand to the poverty. That's what to be a training. Adibali Fakus and Bobo Kono. And that's the Bobo Kono Tamusika 55 million euros. At the Ama Livakus, Bobo Kono Sobonye, Nafa Munja Branti Feno, Victor Boniface, Amani Messiakai, and from Anasel Bobo Kono Tinamia Tom, Nasta be Piasu to be go through the patron Perifo go through documents. What has them a Branti for the Victor Boniface, the Patuatum, Obasai contract 2028, Obeji 290,000 pounds every Friday. At your good bottom, Nabi Piasom, that tobacco about Brantia, your fellow Victor or Boniface, me patrol, what is 38,000 euros. Say, yet now go 290,000 pounds. A Branton, Ajatum, or Cocosia Kantaba, and Nasser Bobocono, and to be sure anyone, Obenya Brantia for the Santo Mani Watako, Obenya already thing, and a Cristiano Ronaldo dos Santos Avero, El Temperano San Rapido Bokina El Bicho, Jordan Fedisi Ronaldo Watako, not for when Brantia, the for the Victor Boniface, our national attack, our Saudi Arabia Pro League, and Tanika Kabi Patrono Pay, and Philip Fakus and Bobo Konam, the former Australia, as they buy Yenwajuma, and the Amamu Tomato, so Mammy Abrantia for the Ferrari Chavis, and you play with Sakan, and the money Fakus and Bobo Kono, Sa Branta way, be Patronas the Kutu, send their class, I want to a Kukutam, Omania Bra, Womopa Brantia for the Ferrari Chavis, no, now me Patrocon, Lifakus and Bobo Kono, Sika Omodia to a Brantin so 150 million euros. Now, enjoy and Brantaway at the tool in Vacuous and Petty for the Muslim of Pastor was staying off a what the pay secret as well started the contract, you know, at the money Vacuous and Bobo Kono, not the entire branch and taking decision. Already today, Shavi, Alonso Lano, on your money, Tadimali Vacuous, Bobo Kono, on a Riba Trempin, Factory Disa, Namia Tunasta Cobasa, already today, Calo Michel, Angelo, and Salote Caleto, Jordan Fenekalas Notice Wadiwa, Ora, and the today champion Alonso Napa, or Baba Yetman as a manager at the Amar Gelman to Bobo Kono, not for the Piasto Tobacco, Tamar Gelman to Bobo Kono, no already today, champion Alonso Kata Brantia, your Philip Ferrari to Vista, and Manin Kostaka in Former Club Bia. A Brantani and Tom, saying me up to that for no queer manager at the Bargelman to Bobo Kona, obeying the China Fay, one on a Quejuma, and so Tabargelman to Bobo Kono, and Tabrantin to study so best, Naman Patron de Tenesta 2 weeks ago, and a meet to suit to be Toja, Namit and to be Tojano, Limpacus and Perifonia Brantaway, Nabusian, that's what Quatase, I'm a patrobet in Coma, and Comoditano, Limpacus and Perifosa, the release clause of the contract him, I have 150
150 million euros. There be Abrantia, your friend Ferrari Chevis, Nabusa for the Patas, 150 million euros. I know she never, I'm a person a year bear 100 million euros. I don't know if I could simply first say, or Mompre, then you start here. Me patron, you bet my coming to a compromise. One more time, I had the release clause, no, the termination clause, about 125 million euros. Now for Abrantia, for Ferrari Chevis, at the Penny Kataso, where I started the contract on that about the Facos in Bobokono. Now me patron the Penny Kataso, where I stand here. My main front to the budget 12 million euros a season. Like when you pay 22 years, or budget 12 million euros a season. At the good bottom, maybe Pierre straight back way. At the bar Branton Feno, Ferrari Chevis, by a month, Bobo Kodi Patas as Sikana, a Branton Jim, that will in Facus, Bobo Kodi Mustra, it's a Bayaka Branton Sudan to me. Now, Comessa came from a Paramount in Bobo Kono, Nabi Piason, Benjamin and from a Paramount in Bobo Kodi to all this about. I copy up what you better so. I just have to talk about part of your feeling for course. Bobo could I say, Mamma, I brought you for the Alfonso David boy. Told enough for the Alfonso Davis. I applaud second about Paramount to the Bobo Kono, Paramount and Pedro Facudi to report intelligent on Pemegada from the corridors of your Paramount in Patas, Uramo, our board no quarters here. Me Patrol Jessica, sporting directors no, and the management to the Brantia. Your friend Alfonso Davis no, me Patrol board no go through. Almost about Jatum, Oma approve the contract extension of Abrantia. Your friend Alfonso Davis, me Patrol star play away. Ya want to Bujumburam, our car. Next one, Yaquin, get to be to Quan Ramo, our Canada, Okodu Canada, also Negan and Ibio, Ninchi free Liberian to best our Canada in the Bushia, Name Patron, but no sweat about transfer in the Juma. Me Patrol according to latest report, I don't pay, make it a Patas and Urobo Payment to Bobo Kudasuya. Over 5-year contract extension. Nama Ren Fesina, me and Tumnes and Sid West One. The contract was signed to Payment to Bobo Kono and Padavia, Sister Patrol Payment to put the first 5 million euros. What about Bronte for the full state service? No, Omo Manisca 120 million euros. 120 million euros for the 5 years now. Me Patrol Tosom, Nuasia Kain, and so Taba Payment to Bobo Kono, Niasika, a Bronte for the full state service. Nessa, I can get good about Tonabi Piasom, that Tabakwe, at the Bronte for the full state service. And a reporter on a pay, Mensaka, young one to man, that's what Tababu to better us life on your Cote Supermercata 93.1 with Patroko Facebook Kodeswa 93.1 from Sompa, Nua Pomatain, Eswe to follow Sompa TV, our YouTube and also now subscribe come on Faye, what to message the bar near young one to man, that's what Tababu to better us so, me Patro Mayan Queen anyway, near for letters Nelson for on a pay, may come Manchester United the Bobo Kodimo, may cock with Jumapa, and on a Pampatu to Manchester United Bobo Konasoya, Roma Bobo Kono, Oma Prochi Manchester United Bobo Kono, Amania, Wamosta Bronte Fenicalo, Henrique, yourself Francisco Venezio Casimiro, Jordan Fede Casimiro, Siakain. Adaba Manchester United Bobo Kono, Wamo Roma Bobo Kono, Wamonia Bressa Kodomsa Brante Wemra, Wamesa came from Roma, na a bay loan deal. Manchester United and Peter according to report another pay, Beseka Patas, no most ready, sir. Woman Roma and Peter Fabet, Nanka Brante for the Casimiro, Wako loan deal. Adaba Roma Bobo Kono, none £350,000 every 5 days. They all do a Manchester United Bobo Kono, now Roma for half, no more Manchester United Bobo Kono. Ama Branton for the Casimiro. What would the Sasabo Koto Branton for the Casimiro anymore? Was it better? Men come up, Mr. Our Manchester United, Bobo Kudimo. Nasabe move from Manchester United. Me Patrome Robo Saudi Arabia Coco Sakai. I was Saudi Arabia Pro League. I know you are Branton for the Calo Henrique. Yourself, Francisco Venezio Casimiro. Total for the Casimiro. Was Sakai, Manchester United, Bobo Kono. The finish yesterday. Now Branton for the Patrick Doguchinasa. A Pro Sakai. Lecture Bobo Kono, Manchester United Bobo Kono, and a lecture Bobo Kono straight to funny agreement. I'm a Patosika, Manchester United Bobo Kunitia, at the lecture Bobo Kono, I have £25.2 million instead of £4.2 million in add-ons. I swear to my peso at the lecture Bobo Kono for Brantia, you feel the Patrick Doguchinasa, I swear to my Robert Bessiakai, at the Manchester United Bobo Kono, already to the Alejandro Canacho Ferreira to Chelsea on Yamia Tuma district this weekend.
10 and me patron Chelsea bobo could according to report and the intelligence of a partner say woman Manchester United pay for Chelsea person konya na fei ometimi go through the deals agreement with my yetuma ama Bronte for Alejandro Garnacho Ferreira ababesia kan and some at the Chelsea bobo kono me patron still Manchester United bobo kono omo interest ewa Bronte your friend Christopher Alan Nkunku osia kan Chelsea bobo kono until there could be still a swap deal between Manchester United bobo kono and Chelsea bobo kono intadeka and on a penisol panakrana your friend Matai style osia kadaba payment to bobo kono afedi akrano own frustrations already to the Vicente Gen company employ to the for the Vicente company what they amana akwade say there be what they said so be free payment to bobo kono Manchester United bobo kono Chelsea bobo kono woman you interest ewa Brontia your friend Matai was a kind of payment to the Bobo couldn't take a car. A free Manchester United Bobo could have and so they may come and sit to Bobo Kudimo, may quite to make a car. Our Manchester City Bobo could have who drew a Bronte for Douglas Luis, a pro Sakai at the Amatu for Bobo Kono, already to the ticket by Cristiano Tabujica, or tax semi pot already thing, and a pep go to assignment or Dabano, Papa de Betmarie, and start of a party to the Jubete as a sporting director about Manchester City Bobo could have here. What Dorman Pacho main fan to the bossa already to the pep go to last in the meantime. Our permit fielder to come on board. Now fame, no straight to Babesia Kai at the Ama Manchester City Bobo Kono, or more approaching June for Bobo Kona. June for Petty for just a year loan deal plus obligation to buy. Man City and Petty for report. I don't know permit second. A Pater Sampam, no more jet to the star obligation to buy no. Me Pacho jet to Nafe, or the star of no, and so to June for Bobo Konafe. A brand for the Douglas. Luis Suarez de Paulo, the Brazilian international, on a swap, Baba Bessiakai, and so Taba Manchester City Bobo Kunamum, me Patrocuni to report another Pabeseka Patasa, Man City Bobo Kuna approach Atlanta BC for Abrante for the Anderson Jose dos Santos Lorenco da Silva. I'm Atlanta BC in Pedifat to Massa, 1 million 50 million pounds. I said Abrante for the dozen, Omacha Abrante the song Kuna Fonko Sakai, and from Manchester City Bobo Kuno, and to start 2 midfielders where Omo Free Brazil. Man City Bobo Kono, Mombetuma Tomu Bako, now Febu Bako Swap Besiakai, at the Man City Bobo Kono, Robo City Bobo Kono Bewa, no more Brante for the Antra Cambiaso, June from Petty Fossa, almost 75 million pounds. Man City, sir, Mombetia 54 million pounds, and also Biana no Antman go through. I'm a Man City and Petty Fotuma Brante, sir, one more person for Brante for the Antra Cambiaso and 20 acre. And on a Penosopa, now you wait for Champions League, me Pate Bobo, so Nami and Tom Nessie at 9:30 full time. Open all the details and also Eba, now for the Piason, Gatbako, and the matches I would do her. Now I know them, Papa, and now some good talk, and me Patoli for Bobo Kono, woman PFV and Dovan, Bobo Kuda, the Penny, and no me Pato ready to the Anaslot Martin, live for Bobo Manitano, or Patas and the players, the important players who are on for Bobo continue Pato Job of fear, at a live. Bobo Kono etukai no more room our Holland Abrotimo Aston Villa Bobo Kono women Celtic Bobo Kono 8 p.m. game ni toja Barcelona Bobo Kono Tafie women Atlanta BC Bobo Kono by all for Leverkusen Sparta Prague and no better toja and of Bermonti Slovan Bratislava and also better theater of Borussia Dortmund Bobo Kono and Shakhtar Donetsk Bobo Kono Brest and Real Madrid Bobo Kono Dynamo Zagreb ni AC Milan Girona and Arsenal and Afe Inter and Monaco Bobo Kono Juve Benfica Liverpool and Feyenoord Rotterdam Bobo Kono and Man City Bobo Kono and Club Brugge and Eindhoven and Liverpool Salzburg and so and Atletico Madrid. Well, when matches I would do be brave and I'm a patron and also a bit about 20 me and Tom that's the just a full timer open all the details live on Sompa 93.1. This is Sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Dewa nuana wika sompa.
Hello? Hello, Kofi. Mabedon Kransa. Na maye wa kashe wa me ho nyina sa. Onu yamani abre. Miniska. Se me yamani senka bedura na nka ma Fidelity Bank. Na ma ko yi cash kakra to me ho. Na nka ma send this cash so kakra ma kosua. Enso me ba ye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne so rubber bia ye se cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mame show. Bisa se o pe Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E hon ko a. Ene ye sika. Esan send sika dodo bia o pe. Oh yes. Mobile money die network bia. Ubo number na. Nedem. Oton Richard Cars. NSM Cars. Oya transfer. And also register 463. Bojibo Ventures. Na amanfo nte ase de ntia da bia me no ba ye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ne nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na boa mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a asase na dani asase ani ebo nua ne hini eni nua na nkasa ho ban secret ne nyina ani enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kohwehwe Vital 05 akira kwan bogo so ne ntwa so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Asase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafo nti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Asase Ventures Asankregwa ene important Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega won Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkoraba tabia ebenwo onsabeka adupay Vital 05 for wa homan so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 na frusie die na so wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike Heba Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa
Sompa. Sugar on me. Kwajo entry the minds. Na ye ko fa ye de be prapra kwan mu ne anopei. Baby ayedru ye be ko ye pon kese eso. Yedru baby a ne ayetumi yo a obi antumi nyo bi ye core competence. Ade a wutumi yo a unimi yo echen obi a no ye wo core competence. Sompa 90.7 ye core competence ye putting material together in a PowerPoint presentation form. Na wa present amana to asomo sompa yetumi yo echen obi a nti yeje ye hodi enra o kire se o ye Nkoranza ni ba committee for no bisa questions on so ya no kama enti anope ye ba be wuram na ya hwe sede a emunsem esiko me minya daje hwe ni nyina ba unfortunately no ba bia mani anye ho ne se o ma ma ne time to wantima relax I say na pressure won so because na committee na I say wo ma bre na I say obi e pekwan asore nti na I say ama pressure ba ono ne so eno ne ade ba kwa me nso me hunu ye but delivery on point bibia ko so die ne si ya nkasa enti ano pay ba be transcript enye translation o transcript word for word translation the translator wa wo tre mu no wo de betima aka ho but transcriptions are not transcript there word for word. It is a photocopy no sana etinti anopay ye ba be a transcript of a minister of state in charge of special initiative Emmanuel Kwadwo Ajekum ne vetin no ye the whole transcript brew ene anopay wo ha enom brother Flip ejina screen no ho enti yenwuram na yeni enkomo emfie ha enom of our pounder so ha ye kore ye enkomo no fra no na ye diko yewia yebeba na yabedi nkomo na yebema kwan se nnora wunya adaje hwe bia yewura MP na ne mode moto sen wantumi anhwe bi nso a ye ka na esi ho e de akyerew na yewia yebeba ho aba beje wadwe nkyere number mienu ene ye de ye adwuma e na no pay 0502057003 0502057003 na wafre abaso afi 0598994994 enne ya homa mienu a yade eye adwuma. Well brother, good morning. Ana good morning. Na apom to say Chedi ampo nyakofa da me pa pa choso e adom ene ahwe ye nti bia ye fine. Yeah. Nana ye rally ase ye tia nananom atena kunya because asase bia wura no correct enti da nananom ase wo adwumadi a wodie se me hu se Nkoranza mpuntu eba sure no kwadem se Owoahene Acheampong si agya so no nana mo tu a wotu no yes manage ho pa
na ɛyɛ anamotu a ɛna no pay sɛ na etia yɛhyɛ ne nkran sɛ ɔntoa so right one thing I also hu ne sɛ nye obiara na wɔyɛ ade a beginning no ɔno bɛyɛ adwene na ade na wɔyɛ no what it means ne sɛ nipa nkasa yie die na da na koma so deɛ ɔyɛ na ɛsɛ fa na ntwie ho no because one sikasɛm wɔ mu sikasɛm so deɛ o ma na nkwa wɔ no correct na nso at the end of the day no na the voice of the voiceless no omunya kamafoɔ it means we go to police station ɔno di bem kra be wie no wasa di fo sebe nkwase asɛmbe no wayɛ nafuo na obi aba bɛsɛn no wɔka wasa no ya kye na tum eti na na de a wɔyɛ no yes sebe o ya bonity dom onyere no ho na boso no abɔ no yesu ebekutam o make sure say ɔman ma no ɛbɛyɛ na sa na bible ka say bible se leader de yi na ɔserve nipa nipa na serve no correct so who say nipa na serve leader na and no is of the devil is not God all na who leaders are two different leaders right enti nyame nshira na pa I support the other person quick on that one no and then na deadline yes sir say anantwie no nyina yes sir ebefi Nkoranza and by close of work ene ochena na yebekọ akobisa say anantwie no kwa ana yes sir nti yenkai atiefo say newukoi ena na man hene na kwa mbafo otoso 9 say nantwie bia emfiri Nkoranza yes sir asase so eni say wo ye na wo ye dihie bi wo ye panyi bi na bi akan ade no kwa wo he dan tia se wo nyim tuma gitum nipa ni ye die ntia na wo de se nipa ni nyina ni ho no abekere de obedi omo so hene no ade de odo mba ye adwuma ya me nshira bebre so nana yes sir oka bibi ya call competence very important pa ya na sometimes we a typical journalist now hwe ne me cause we airways na utum se baby ene nam na say na boga na adwuma so nam na brongo enti very good say do time bia obi be ye bold enough na watumi atu ana ye ba ye de we na esi ye ne ma no asese na bebire na anti ase because they have a status quo, a traditional way via radio nako, which was very good. Ni na aka ho, but it shouldn't be one direction like that. Yes, and a radio here. Edit no. So we be a radio and kako newsroom. Your lawyers, your teachers, your bankers, your farmers. And the guy the story corner for farmer who are not farmer not currency. I do anyway. Yes. Then you futu ni nyina afra and you di ade ba ko achinti ama say journalism no kra no nipa ni wo mu abosu agya no kwakwa ye cocoa board wo agya no kwakwa ye politics because they all see here no na ya de obetu nya bibi afrim but see etimi ye de we see here na anya hwe kra wani die wo se wunya de wo benya bibi tete no sa na net here enti I believe say sa aduma ya ye no ade pass the whole Ghana you wouldn't see it anywhere sa no pa we put information because Ghana to compile information everything sure yes say you sign lemreya right to information law but when they say go pay information they obey the obfm it is it we compile you put and information together near the bro say yeah that is part of core journalism yes sanity yes and upon independent sua there now can ye and na me yi di nkomo na me chire ni mu say the entire presentation is say obeti aka kire them say John Dramani Mahama, His Excellency, is the best. Another person can argue, say he is not the best. And then there is argument. But in presentation, we don't argue. A fact, and not Honorable Emmanuel Kojojokum, MP, Member of Parliament from Nkoranza South, or called Parliament for vetting. Ujin watching ya in ye. No, correct. That is why we do this. So that every man for vivid, concrete, empirical information or your argument. Oh yes, I say, and now me say mine and over 2,000 mining licenses and it related. If they say, oh yeah, debate, everything actually be say, you will say 2,000. Until yesterday, never be requiring mining license. I work. Yes. Oh, it's these things here. Yes, and to support their work, on my Ghana, your medium of communication, your official language in your English. Yes. You move a brace so sabio. Yeah, bro, for no strategy, man. And what it is, and I say, and some of you all cry. For example, like the economic words, the economic English, What could school cry? And I say, once in economy, most of the time, they be out thing. Say, Obetias, yeah. And you say, when your opportunity say, ye trend sem no say waka and kasemu at the mawa. Et emma feel part, emma oni.
the process no say nora me nora atene babia say honorable Jekuma call vetin okoka brofo but okan den what is in it for me ni okoka den na minim me maintain okan ye manye na bi wo so o be chire mu no ai ne enra wanye hu o wa papa be bi o be ya enu ta ye say ye de wo ko said ye dwumade ne hyase from ahyase kopem na wie ye nko brother na me da se pi e di said ye o kan no ministry vet ne koso we kire se wona abaya waba wo yi won asoafo no opeso no mo ye adwuma no ene adwumaefo no mo ye adwuma nyina no wo mo eso mo kone toto o ma no ebi asoafo no mo de legal see yi na by our processes na kwan fa so ye niema no onko ne ntoto na no e wo mrahye badwafo na bro mayi ku bi a omuso mo ne from vetting committee no I say you say deputy speaker of parliament first deputy ono na eda no a wagye yo se enfreba ma wo mra iku enra na mi hunu nra de na wadwa pa nra na wadwa rojo oye boko nra na oba fire sa no na akwa information and one say nienti nra na wadwa no in the last administration no 8th parliament no okuje to ablakwa no ye member of the appointment committee or say ketase shebi numa koso appointment committee no munti no or resign from the appointment committee ena ebio sign pempen so ba inti no na was so ye hash said ya na nrana wadwa no a ba ye say ya frɛ owura no na ono so ba be ye tweet bi nora say this is how democracy thrives inti no obeye den and then why ready say ono so be share appointment committee no enti minim say bibia huhu bia nsi de but ni nyina momo nyina wo say na wo be president Donald Trump Donald Trump ye won su nipa bebre wo wiase a o mo de saade na komani sure vomawo mehu saade ni bi woni mu but the dey too negative it's going against the law and every our can it doesn't go against the law the only thing that can really judge is morals and the moral at the end obi a so but say police for say wo be president wo be minister wo be obi o mo ho ban na o mo aba be na o mo car ki nu atu this is it goes you as a lawyer and obi sa and we so allegations say o ma buza fa why you bro and in say what am evidence bi anko na ko apologize here a sign identity na o credibility right ya beba be di en ho nkomo especially ye nwie we answer that say pe nti wo de na na ye to aso nti said ye ka no ene honorable Emmanuel Akye ye Nkoranza ba bi e we no ono na ye MP ene o ko pie mu e bra o mampanya boni din e wo eye ba bi e no special initiatives minister of state in charge of special initiatives na say we no ene ensem na course ye busa no man yi ano no eno ene ye de ebrewo said ye si course majorly na afi no ba bi ye de na ekon ya to ni say eye oye minister of state na say ode o shaban enche hwa na mu no dwumadie ni say eniema afoforo aban ne ba ba ye niema ye soronko no ona be hwese say dwumadie ne be koso no bo obi so a ye ekoi no obehunu ye aka so ye ni agwemoni bia we tirim ye ndidi obi atam ye ni bibia wa ya adwene so na mu de say ye de eye fact no ene to honom enu nti ena mada bia ye hwi edikane ye Wednesday the 29th of January 2025 na afeno asase ye ko nana kwa na 29 ye di bro nya wie na anu ya yes eduba Facebook na Sompa 90.7 se sia ye ka say ade se presentation in streaming or live na wohwemu ade ne picture da so a oboni suit kama pa e ba say no translate cause backgrounds a wo grounds o se di osiko oba has no se di osigina anya asem keto akra ade se oye honorable Emmanuel Acheampong na ne vetting e course on 28 January 2025 na scheduled for 11 o'clock a.m. na say na kan no honorable man bo amaso so de o gbia anti but ni nyina metumi eba so honorable Emmanuel Acheampong picture and daha ministry e de na kwa na say babie so onhwe so ne ma so onhwe so no minister of state in charge of special initiatives designate and so e wo honom no and nti ye to aso de ana na yenko introduction no enti honorable his excellency
John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, also ba the picture daha. Na die enti na the picture da ho obehu die enti a. We enti na the picture da ho. Eye ebenada bosumi omi yede to so ye aduonu baako. Ena President John Dramani Mahama, His Excellency, ebo Honorable Emmanuel Kojoje Kumudin say call Parliament efa speaker no so say omonhwe na wa mane dibrebi a opese wo hwe so ma no ene Minister of State in charge of special initiatives and omonhwe na omfa ne mfa ni said ye enhede city na ontumi omonyini entum enu nti na man ra okopie ese na otwe pepepepepe ene okopie mu of Parliament ye nra ye toto na no said ye na osin na ayemra enhyehyede e wo mmeranum se wo se ye wako ye ni nipa ba ko a odi kan ebusa na question pa before I be sha say no oko appointment committee nanima yes sir ye ma udi nse yes obrani beka say we take oath sa asema beka wo hobia na ye nokware na obeka yes aha nti no o take oath no ewie ye na chairman a wote adwam honorable ahiafo ema na kwaba o ma na kwaba wie ye na auto questions no odane ma MPs na members of the committee say omumisa question ti dia question a edikan ni yes the question edikan honorable Patrick Yaobuama apere wunim ne dia na asema ba ka ko kaya ewie na ne ho akampa na ye tinto ono na obusa na question edikan ti yenhwe questions no no so ema ni muaye no the question edikan say what are you going to do at the office of the president? So say yes, we Minister of State. And you see as I say no, Omampanyi baby I want or you didn't juma no. At the end you also kwaye ho. Here we answer Honorable Emmanuel Ajekum so second one is what the man has any answers and so. What does it entail? What does it entail and why are those initiatives not under no ministry? Here we answer no. Okay. So first one you busa no say o koye den pote ewo mampanyi naso ye ho anase the office one ma or say I'm going to be in charge of special initiatives na say eniema foforo ye soronko a aban pese wo ye no ono no behwe say albekoso totin na aban na hu ene nse ewomni na ni ono be ya aban na ni ne nsa wo ho e de bibia abre no sa ne ma no na obusa an say saa de no omobo niema ni bia wo ho no say it is not under any ministry Osibi enti na we no enhye ministry biase enhye asoye biase se bia o ebia Ministry of Education ka bia finance and foreign affairs and bibi no say it is not under any ministry because at any point in time His Excellency the president can appoint him to do any assignment also no gidi say the enti wa amfa na nko se ministry biase no afọ no ansi ano say opese ade na ademo no ene oba abaye nti anytime bia na mampanyi beti asoma no weti akoso nkonko hwe ade na be na o ministry afi na abaye ni the hide o say de ye boss wa na woko nti nya de say abibia betwitwa na name right nti ye koso no ono Patrick Yaobuama esa busa bio na onsusu yi na no de edika o say can you give us 5 initiatives the president will assign to you or will assign you to do and also say o man niema num aban ba be ya enu nti opese o man hwe saa dwumadie no eso no na yentie na o say ono so de man no enti niema num no enie the edika o say mini railway to ease traffic congestion in Accra although we ma Accra there is traffic or power with roads o ma ye nyina flower pot wan tetekwasi circle Dubai ni nyinam no still wutimi se uduru a eto bia aka ni gina ayi se ese ekwa se we ye na onya ko di Accra de be bo 3 na amanfo na nkwaso mo kwa adwuma e bo 5 why late to adwuma m enti eno no to se aban pese wo ye keteke kwan kakra bia nke kakra bia ele be bo ama amanfo be fe no na biso afaka na ama traffic no abafem ewo enkran afeso labor export na chirima no pa ne say omo ayatete omo wonimdie na nso bi adwuma na ye wono sa ten omo no ye de bi kwa amono ne omo makwa ye adwuma na no aboa am yetimi anya emfaso na sisika efeso e-vehicles and also so they are say is a cars bi aba
ɛno no use petrol ne saa nneɛma no ɛno yɛ electronic ɛna aba nti saa cars ni bi so yɛbɛhwɛ sɛ yɛde bɛba man yi mu na ɛno wobɛboa ama fu ɛsɛm ne ade no so no atumi na because adeɛ no sɛ nipa no kogu so bebree hɔ ne yɛ de problem no ɛba no nti ɛno so ade sɛ aban no wɔ adwene wɔ hɔ ɔno abɔgye kum esi ne nan so a ɔno na ɛbɛhwɛ ama saa adwumadie no aba yi no yes ɔba a ɔma ebi mu Nkoranza sɛ wade ayi na wa na wa it's true Nkoranza bɛ yi no ɔma yɛnya ne so mfasoɔ wɔ saa de wei mu paa because boys ne nya bi na de yɛ taxes assembly baba ne ayɛ hɔ kama ɛbɛma amanfoɔ bi kura atumi aba sɛ ɔmba bɛhwɛ de wi a yɛsi ayɛ nipa ɛbɛtwe nipa ma nipa kɔhwɛ wɔ ha no ɔn na bɛhwɛ sɛ saa mmea ne yɛbɛyɛ amna yɛ kama paa enti yɛde saa de na ahyɛ ne nsa no deɛ ɔne minister a ɔhwɛ tourism so no ɔmbɛyɛ adwuma paa na yɛboa bɛmfie ma yɛkentamfo waterfall bat caves boyam no nyinaa yɛndi bɔlɔpe ne yie of course na bibia nyɛ kama of course ɛyɛ no korɛ paa reintroduction of National Sanitation Day na ɛsɛ yɛbɛyɛ National Sanitation Day the National Sanitation Professor Mels Abreu so na yɛde baayɛ ɛna yɛde baayɛ yes bosome bia ne yɛyi da krusi hɔ ɛprapra Ghana nyinaa wɔsɛ saa adeɛ no nso yɛde ba ebiem na ɛyɛ dwumadie sononko a ɔno na ɔmampani de ahyɛ ne nsa sɛ ɔmmɛhwɛ sɛ saa adeɛ no ɛbɛtumi akɔ soɔ na biribiara bɛyɛ kama ɛde ama yɛ okay that's very good anyway very good but don't say na sɛ ne yɛduadua nnua ɛne ɔwɔ National Sanitation Day so I'm beginning to think if they will continue or how ɔmbɛyɛ na ɔmaka saa de na boa so ɔmbɛwi dwabɔ adeɛ no yɛde akɔka energy ho okay ayɛ no Minister of Energy and Green. Okay. And green no. Green TV. Esha hono John Jinapo. And green no. Aine. You know, all they say it me a green Ghana. Oh yeah, very good. Carbons and then very good. Charge into atmosphere no. Very good. The greening Ghana na koka energy ministry It do to people say yeah, ko people say question pa about collision no kita hudie no is only been pimpem no because I say green parliament wa ha and a green back so hye ayi and also sanitation day so wa ha and tourism so you say green part so I think it's all about collaboration and he said it and then no cast what he did very well and yanko aye another question by him honorable Patrick Yaboa man you say beside the question the first question we say how would you decouple your role from others to avoid duplication. Ekwan be na obeti aye wadwuma no ate ho free eye ebinu omo ho ane wo de ne sese se de be ya enko ese adwuma na mu mienu mu kosi amo ye adwuma na baako ebi adwuma baako na ye se ye ni bi wa na so no mu hiesie ya emwa no say there won't be any duplication of functions. Also on the ojiri say enya de say ebe na adwuma ba akona ye kwa ni mpira na so no bi kosia wo ho no bi keka no dio onyi ni saa the ntia I say I will collaborate with other sector ministers to avoid duplication so do so be say so okoya ade bi a eye asoa suani a wo ho no one ne be hwe so one ne be ka bom na o ma ye no ma ti aye ne ba kwa nkwa so o ma kwa ni bi we kwa na we so e kwa mo kwa in the bit say e vehicles you say e ko ba say ye adwuma there is a component a woman obetimi ne the transport ministry no aka bomu aye ama anamontuo no etumi akọ trade industry obetini na aka bom even roads if you say sa electric vehicles no say eba was say yenya a certain point on the road udu na say here say we recharge ubetima pass by na wa recharge aine na na committee na ka for you go charge anyway ni nyina aka ho enti I think say so free honorable Haji Aladi Ayamga and the busa questioner etwaso and that's already etwaso ne buy and the first honor Patrick Yaboa my MPP MP or on the can be a questions and I know yes near yadru so Haji Aladi yes yenti they also can on their comments and or hereby yedi kind of or say congratulations honorable nominee. Okay. Honorable Yabo Abaso. Honorable Yabo Abaso. Say when ya sa adwuma ya wo ba be ye.
from the responses, I know that you are going to do your best, that the NDC will continue to be in power. And now or follow on next one, Honorable Na Soa. Also so the nedia by. Also the comment or the by. Now so was the NDC MP. Yes sir. Yes sir. Congratulations, Honorable nominee. Yama utrim ko say aban ayi wo sa adwumadi o se braba be yi. No say Soa. Also so nedia eno. And the one who trend no NDC for no. Yes. Aye abasobo. MPP for no aya sembisa. Yes. In the trend no a edamu no. Okay. Yes. Ahana say kakra ba. Even though MP no. Also so the same thing. Sure. As in a year comment no. Yeah. Honorable nominee, I wish you well. Yes, we Honorable Omar. I say me Raden count. Ubi bia baby anye ye. They say name no. I have one question for you. No, I send back be a person bisao. Let's see the question. I say, can you elaborate the labor export and would it not bring brain drain? Or say ye be titi nipa ni ateto omo ha no. Se bi ye adwuma ha, ye de bi so be kwa ma no ne. Na no kwa aboa me nya bi. Na wunyini se bedu ta bi ade a wuyi no. E be boa ma nipa ya ateto omo a ese komo ye mfa so ma man no. Omo nyina so be fa sa kwan so afiri man mu akọ. Yenti answer Honorable Adea Akye Abia. It is not. It's rather going to be the brain game. Obezo chire say we no kra de e be boa kra ma manfo kra yero mo ho asua de am ye nipa de bebre bi be ko ne bisu atena ha. That is ono so na ya oye. I say we have excess of labor. Wo hwe ye maimu a nipa bebre ne eti no mo nimdie a omunya bibi problem. Nurse for doctor for tailor for artisans ne omama aine. Nkoranza they are one of the best places for artisans and vocational. Omo show mo tade kama omo yo omo launching. The organization is one of the best I've seen in Ghana. And do ya bebre na na e ba yefa na ye do omo ko. Enti ya wo se ye na ye di bisusu echo. In most countries, this is what they do, and it is giving them more foreign exchange than the foreign direct investment. Well, I was say, Okwa mama bisua, Nana. Yes, sir. Adea say ye wo sika eba man ni mu. And you sika so a ye nya ankasa. Na on do ogiri say nkuro ni bu a we na omo ye omo twani amafo do omo kwa e boa kwa ma omo nya eye omunya sika ma no ne sika bebre eche de to bi ko free man ni mu kwa na say omunya free ba bia no ya na enheda na mfa so no enheda en no right ya no so honorable Omar so na asem no ne ko honorable Shaibu ono so ne die nie ono so utie ne nsem o kan na wa say honorable nominee congratulations ya ma tin ko e bo abaso I say I wish you all the best there can say the oye bia no enko so yie emma I am confident you do your best. Meaning say, what dear obey ye wa from the ama on a neama position the ama near metia so come. No cast any now honorable Medawasi P. Honor Sonny dear no. So the next one I hear cause here, Honorable Roxanne Eche Dafiamako. Honor Sonny dear or the buy no. Question. And I also beside I say, congratulations to serving government again. Me ma utirim kwa me bo abaso se wanya kwan se o sai be son wa ban mu biu na se ono abo akwa ban mu da. Young people are interested in your ministry. Which two key programs would you keep for year one? It was say eye emabunu no omoni wo ministry no omoni wo ho pa omoni je ho na enema biunu be pa na wa afie di kan no obe se obe ye na de mfaso abama wo gidi a wo mu ene ani ho no manya mfaso afiri wo so ye hwe ayi okase. There are about three batches of nurses at home at the moment. All that the youth need is getting them jobs. Or say ohwemu aho ayi nurses no eye mako omawie school no badge no eye bese miensa onim kura na bese miensa tifie a yenya postu wo mo na on de onima say youth no de se de omo panyina se obema omo adwuma aye dey aye let's say answer the man no
we are going to train and export them. If you ever say, you bet crack omo we school ni de ba be kra because wo kwa wo course we also we ye wo yi bi ntia be your mon krata ni bibia o be good for the market elsewhere na we ye do makwa ma so ma kwa ye adwuma o menye ska to botum no man so menye ska answer o dem honorable Roxen no no enti yanto aso enti honorable Roxen eche the fear makpo esa busa question bi o question busa and say one of our key policy promise is the men's bank, the women's bank, sorry, women's bank. Yes, there was an omission, so they should pardon for that. Women bank. Was the idea about Copa? You did dinner so bored. They grew born to a shaman for board. Ma bank. I see beer. Ma and so on. Say, would you consider women's bank as key project to be rolled out in year one? Yes, because it is a promise NDC made to Ghanaians. Was it me pese sa bank no mani beji say enkafe ba ku ye mu ye betunya ye sa bank na mama no ana say bank ma na ebe bo mo particularly no ade sem pese ye if you say bossa ye share Ghana for the Nkoranza women will ask from me, so it is a priority. Was say Nkoranza a man be busa so na bo bank am so bi ama na wo hefa ye pe busu ye pese ye ni ade enti no ono de eye na kuma so ade pa sa ade ne bebam no mbusa na unse bank na aba no mo nkonko pem wa muhia ene so ya ade a honorable kai the honorable Roxen the fiama kwa sa to us one questions no because would there be questions in nyina na say yan to us one okay good okay sorry eti question say would you consider setting 2 bank in Saudi? Yes, but certainly not 2. Also, we say that me maybe I'm impressed as Saudi ye ho no ye MP. We see be bank mienu ho. No say there be bank mienu de bank ne be be bank no ba mienu. No office ye be. Because nya nko na ohia bi abo constituency. Yes, no correct. Then Honorable Patricia PJ Asqua MP also a deputy minority leader. Yes. And also so nearby. So let me open all the questions and the answers. Now you're content. Okay, good. Congratulations, honorable nominee. I got you right, and I just want you to reiterate. Share with us what President discussed with you. Or say, honorable me bo abaso me otiri nkwa. Na de okan nyina mete ye pa. Ba mbese wusi sudua. Na woni ye che de aban omampanyin ne wo kan ye. Efa sa minister or de ma we hu no no say okay Mr. Chairman na say omo address e obi addressing to chairman na say yeah he discussed with me the 24-hour economy or say ade ba ko mampanyi John Dwayne Mahama ene ne kan ho asem pa 24-hour economy say no kan ho asem say obeye special initiative no beye no baako 24-hour economy na say no di kan na say ne ehia ne pa they told me there is so much traffic in Accra, so I am going to implement light railways. Or see, I know so no Accra, so more say traffic, no, what track ma what chest and you know, you better see a better light railways. Be say me can medical kind, say a better traffic and so better. Skills exportation, skill exportation, because the nurses and welders in Nkoranza need jobs. Or see, and Sanujuma. And as will be a walk school and be a waiting the year, Jumana ye, no, and will see a 1 year crack or many to me, and one with me come on it, or more bros no come on in the Koya Juma. If we say a year nurses, any welders or more class are crown, or we hear Juma, now we will do this at the Juma Baba. And Tiasema, Honorable Patricia PJ, Asqua MP Busano, or can't actually no. Right, no say, encourage MPs to drive e-vehicles. Or say, or share MPs in crying. Now, ma sa e-vehicle ya be no almost what to be no more cheap. We ye enkoma omampani frɛ no ɛde adwuma no hyɛ ne nsa no ensɛm a ɔka ɛkyerɛ no sɛ adwuma mede ma wi nea wobɛyɛ bi nie wobɛyɛ sɛ yɛ Accra traffic dɔɔso fa nimdeɛ sononko bi bra yɛmfa train mɛfram na car no ɛso emra ɛso nte afei yɛntreni yɛmaburu na omo fie nurse for doctor for welder for omo fie no a wa wi school enzo nya adwuma nye
yɛmfa ɔmo nkɔ amrɔne ɔmo nkɔ yɛ adwuma na ɔman no nyi sika na ɔman no mmom ntua saa nkurɔfoɔ no ka afei bɛ encourage yɛ MPs ne sɛ MPs no bɛboa na ɔmo bɛhyɛ aseɛ ayisu e-vehicles. Yes. So when you say you say Omampanyin John Dramani Mahama friend no also de ne kosa Abia ho no o ka kire one ne kan ho asem e de share na dwunim and so e-vehicles and the MPs nko media for nyina ye hia bi. Oh yes, but obusa the question nti I said okay your transcript nti ne ka sa nti your ka kire no ne ka and yes so your transcript here dey say yes me hia bi enyine betwi near Pake we must go who be also. Honorable Patricia PJ Ekoswa Busai na yenhwe ne nsem bi obisai no and the answers are honorable so ede a man. Question say you remember in July 2024 we passed the Affirmative Action Act. We are calling for at least 30% or that's of women. How are you going to facilitate that every sector applies this and made you mukina be bia come asem and yanke dey my yes on baba dia ko anyway no Mr. Chairman, I would make sure the 30% of women inclusion is applied in every project rolled out. May I say media me obusa na say we no was see 2024 July and omode affirmative action right and no dey enya say anye bia no say ye bibia mani mukura no o agichemu aduasa dey also omo and no by no obusa say saa de we say no wo sector no emoa ba ne betimi di aba say de be ya saa de we ya hye no e be ya adwuma wa ade bia bia no so any problem we dey won kan kwa chiri ono de na so ye ho de say wo ya ade no be hwa say anye bi ho nse mu aduasa ma de omo wa ade bia obeyem ade bia obeye bia obeye say omo wom if say omo available for it and so betumi e de aye enti eno so no de other buy so honorable Patricia PJ Koswa Busai questions ni bio na nothing say enya asankato akra so be DMP a ya na we nyina wadwene ho akọ no abo akọ de afutuo answer right so nana was it the MPP initiated infrastructure projects to offer the local needs. Yes, sir. 2, there were development authorities in place. 3, the MPP made success in this area by providing boreholes, prefabricated warehouses. How do you intend to continue on them? Etiwe nyina simple. Very simple. MPP tia kunwa so no. Omo de dwumadie sononko binom ebaye. Ya eno no enam so ma yetete development authorities. Na sa development authorities a yetete ye no. Okọ ba bia na ye tu nsuo manipa no a ewo ho no. Ba bi na ye warehouse a ye prefabricated. Sa dwumadie no nyina ne MPP ni ho a maba na ye ma special minister adwuma ayoe no. Kwan be na be fa so a obeto asa nwuma no eso elo say oh no krepa we de na nado na ye we nyina na edin fa so ba pa mi momu de president Mahama na asoma me enti de ode be ma me no eno na me ye eno an very powerful intelligent answer ko ye fa onko to asem o sa to aso bio during campaign President Mahama promised to cut wasteful expenditure. Ndi ma menchemu straight away na yanko. Say moye campaign no. Omampani Mahama eka say enema bi a ebo oman Ghana ka a eye kahunu no. So obedi man pani a obetwam ato agu. Yanyina omampani asema nanuma asema oka ye no so. Na mimisa wo say dwumadie bi te say one district one factory. Mubetwamu ana. Hello, say Mr. Chairman. Sa ansem na ye kan na enyem na me kan. President Mahama ene kan ye. Ntimi nka de obeye ebra oba office. Ti di amede so onyaka se atwamu a ena me follow. Oka se ye ntoa so a ena me toa so. Ene de mo mfa nche ye wo type bebre e wo ya yinu technical challenge bi a ye nya enti ne de mo mfa nche se ohunu type bi a wo na se efunsuo bi a na nane brofo yi efunsuo bi a babra o kenkan na de bi wa se ya ntwere nsi ne ya na o de ache efunsuo bi a na ye ho hwia data na nyi ba na o se ye ba de mfa nche ye pa
right edinana honorable Appeje into a course wa onwie you no say busa bio say busa questions ni bio na honorable susu yi na no papa the question I was saying bisa bio e wo ho ene say why so afo sononko a obehwe dwumadie sononko eso yi obehwe ama ema ne mema ho mra say nyina ye beye pe no obehwe ama natimi abamu pepepe say dia ya hye mra na na Mr. Chairman say medical kadada say me de anamo bi ami tu ye me de me sector ne de mehwe say ema no ohanje mu aduasa de say omo wo ho say say ode omo yi adwuma na memo make sure so omo ka ho ame atumi aye enti ene de dem say me yi ano dada enti menim de honorable Appeje sign ebusa ni biu yes na of course busa so na yenko question no enti obis aha no ene o sign baby say biu say say sanete de a na emisa o say mo ye campaign no mo kan sem bi fa akuafo ho nsase binum a mo begegye na mo hyeda adane ama akuafo no sa bohye no nso ade so no de be ya adwuma ana anti na Mr. Chairman we asema honorable ebusa me die ebe den because me yemfa sa adwumadie ne maame we asoe ohwe yemfu ye ne ye niema agrek minister of agrek no ona na sade enti am se duru honom de a ye beye maame de no de yemfa ho adwuma maame very intelligent indeed I don't like that you so next person I hear Patricia Appeje wie no ena honorable Kwaku Ricket Hagan yes ononso eje akasamu no obisa nasem na nasem a obisa ye no anhweda anya asem bisa ekoya abasobo na ne oka ye ne se owuraje kum yenim se adwuma ye de ma wei adwuma di a emu epi endi yehia obi a wakwadere na ye de say adwuma no ama no yenim usu se utume dane wo ho eyo enema pii enu nti no yenim ye pa se babia ye de wo kurei obeye adwuma ama na so aba eno amakan de me nhye da ni asembisa bia edemawo erade ene wo nko ensi uye meda ase Mr. Chair enti no na de asem no kan enti amana ni aba no so no asa abo na ba so no aye ya owie no se ne meda ase pa Mr. Chair right enti yanko the next one so yeah honorable you free hona ye ba honorable Afenyo Market oh I was a sere oh honorable Afenyo Market yeah se meba o tua no watua de ama GRA ana eno ne question edikan obisa ndini ya edikan no say ai no obisa ne say ene kwan be na afa so a utua ye oh enya me na mkotua ye se ba bia me ye adwuma na omo ate ye wo source a omo tete nti enya se bia adwuma na ba me nkratam ni bibia de ma ye bibia o se me ye ene na utua to a krata ye de ma odi adanse se wotua wo to a ye friend tax certificate no wo ye de na unya ye see you can say from GRA no unya ye because parliament so etua ne to now ma jomo certificate into also so tua o GRA no mo den certificate abre no right into we your question I dey kan ya ura Afenyo Markets ebisa honorable Kwadwo Ajekum o pass maka e dia go the next question e hona osan bebisa ne bio say o beye soafo a ye nyina ye nim say o man ye wo mra e kire say wajapade a wo bia no fatudwa a ye kan asset declaration no wayo o de eno ne asama osan bisa na hanom and I say oh Mr. Chairman yes I had say my yeah oh because that ben why you are that ben na we all no oh was it first term the second term no nyina wo ye and I know so oyi na so nana first term second term by what first term the first time we call parliament as member of parliament first time odi MP odi deputy minister and osan call parliament second term no on the but I say many problem na you say na oba no de onya bio enti o kire say first and second nyina why they say our oba no why okay any problem on the president mama kra issue order say appointees ni nyina obi anko declare na assets nti why okay no say busa ni bio and obi sa ni bio say me hwe o CV a ekita mi a o fie won Nkoranza me o fie won Nkoranza
ɛna obi san sɛ ne yɛ ba akra ha nso a ɛnkra ha yɛ tie yi wo fie wɔ hanom me ofie wɔ Haso Ashaman Estate na watua wotoɔ ɛwɔ efie na wowɔ no ɛho na nso meni ɛyɛ yi no wɔ hankrata no wɔ ha mede bɛkyerɛ mu ɛna ɔsan bi sɛ owura Kwadwo Agyekum bio sɛ watua de a na hefa na wotua saa atoɔ no ɛde korɔyɛ ya metua ma assembly wei ɛyɛ questions a owura Afenyo Makin ebisa no ɔtoa so bisa no bio sɛ Minister of State in charge of special initiative kura yɛde wo kɔ akɔtɔ ano yi ɛno kora ɛyɛ deɛ yara ɛna ɛwɔ mu na ɛyɛ deɛ ya ɛna ɛwɔ mu na ansa na ɔmampanin ɛde odin bɛto dwa no ɔno ana nanamsini bi ɛfrɛ wo ɛkyerɛkyerɛ wo nea wokɔ akɔyɔ yes ɔkyerɛ mu sɛ yes yɛ frɛ no ɛne yɛka kyerɛ no ɛna ɔka yɛ me deɛ yɛ frɛ me deɛ ka kyerɛ me ne sɛ aban yi ba bɛyɛ nneɛma soronko nti me no wɔde bɛto ano ebi ne mabɔ sɛ labor export light railway ɛna afei greening parliament ɛne deɛ ka ka ho nti me nim bi honorable ɛsan pɛ bio right owura Afenyo Makin toa so ɛsan ebisa no question ko san bio sɛ brofo a wo kan deɛ ɛyɛ hefa brofo ɛna wo kan Mr. Chairman ɛyɛ Nkoranza brofo na me kan yɛ wo me ɛtete me erezi me ɛwɔ Nkoranza nti wo brofo na me kan me daase nti ɛno so emuaya ɔde man na o nyina ɛsereyɛ ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna owura Afenyo Makin ɛsan ebisa owura Emmanuel Kwadwo Agyekum bio sɛ enti ministry a yɛde ahyɛ wo nsa sɛ special initiative na kyerɛ sɛ nea wo kan deɛ wonhyɛ minister biara ase yes ɛnyɛ deɛ minim like sɛ deɛ minim no ɛnyɛ menhyɛ obi ase yes Mr. Chairman menhyɛ obi ase na kyerɛ sɛ wonhyɛ obi ase deɛ a wo dwumadie mu no wobɛbɔ amanneɛ ɛde ama ɛyɛ ɔmampani straight away aye okay yes okay ɛna yɛwura Afenyo Makin san ebisa no bio sɛ emre bi etwa mu o ba bɛyɛ soafoɔ abedi akyire na saa soafoɔ abedi akyire na obɛ ɔsɛ emre bi etwa mu obɛyɛ soafoɔ abedi akyire ane Mr. Chairman ɛna obisa ne sɛ saa soafoɔ abedi akyire aba bɛyɛ yɛ no na osoafoɔ pani wo minister yɛ ni lante sɛn na osi ɛkyerɛ wadwuma ekokoduru yɛ na nimdia ofa ye no ebeboa ma baabi foforo a wo kwen so watima ye adwuma ewo ho no kwatem se no a nice person obi a no ye pa e ho a ni papa o ni papa ade bia opeso ye bia na wo hu ni bia no eche nimdie se de bia be hu ba bia ne ma nyina ekọ nti no ye ni papa yo e ho na owura Afenyo Makin to aso na osan ode ne nsem no esi ye na o ka kire ne se ye manitiri nkwa obete committee no nka na onim se omo beje natom oka ne sawie na committee no dwam tre ne owura aheafo enso esuomo ena wo se ene se owura Afenyo Makin wie de a ono so ewo ensama obebisa no bisa ne se efri da omampani bo udin se beye soafo a obehwe dwumadie sononko eso no wanante aba me office edisika breme se monye na yekotena ho a ma yemiye otitira ni da bi o Mr. Chairman no ena oto aso eka se efri bra ye bo udin se beye soafo yi mafa phone afrew ana wafa phone afrem se me osika kakra monye na mo de me ba mo yemiye Mr. Chairman da bi da bi nsi ye ena osan to aso na obisa ne se bi nsi ye de a ene na ohuson emra gyawo anototo no ya wie Mr. Chairman me da asepa enti ebusafo we eye nora owura Emmanuel Kwadwo Agyekum call veteran ensama ye bisa no ene anu yi a ode me maaye no eno bi na ye de abrew ewa ha no brother to aso enti nana ye da atiefo nyina ase Sompa 90.7 no ko Facebook a presentation no na ya pa acha osese okona ba bia ye type no fom so bi wo ma fa che ye bia na abro ye so bra na ye ba na ntempe ne ne ma binti afa susu no se obeso na ye di nkoma excuse me ko Facebook asema ka no Sompa 90.7 FM
boy ye beba no aka ho afi susu your telegram no ho and a WhatsApp number no 0598-994-994 0598-994-994 or comment or questions and or concerns in our the buy ebehwe near the hu dwuma ede ama honorable Emmanuel Kojoje kumenra no kopie mai toto na nsem ni bi ene de abro na meda ase bi yenso ye da ase bebre abusuanfo na kire se ensem ne ye beda brother flippers offer ensem a epie mu bae ne yemfa pensem no nto aso straight away na yenko ensem a epie ye enie broni beka de when strike or more the one a high for you, the one a low point for you. Ewo vet no emu ma mintio. Nana medase no pay ye che atiefo nyina nso. O majo so. Ensem a wo mu bisa no nyina no. Eye de na edise committee for no ebisa. Na oyi ano nso eme ye neje. Enura me kan sem bi se onabo yenim no wone science no ho. Okwa onwengu omoso ma omu se Nkoranza for ne yaba no. Ampa worry Owiwi ene yebusa ne se sa abrofo na okan no efiri hen ene osan prove kire se Nkoranza abrofo nti de asase no ane ye boso no wakwa akoye no awie de aka eye adwumayo na so obehwe ana ase wo mo tototo na no a wo adwuma na ye de ase ne nsa no yewura Kit Hagan ka se oye ye ka so obi e versatile ye de otuba bia obetimi ayo ene wo se adwuma na ye de ama no enye adwuma kuma gese obi a wo boso pa no wonim de no waben wo mu ne betimi ayo bi te se wo no enti meaning se wono hu se adwuma no eso na wono me wa batiri wotiri a ebetimi apem ne ye de ma wo mo ewie ye no nso ewura afenyo markings nkomodim ne na questions no wo kan ya ma ekokosi se ne ministry na wo no yate ama no mampani ne tema no enti wonse minister biase obe operate directly from office of the president mampani ho enti bibia obeye bia no o report ma mampani direct enti kwan bi so no some dem aka say sa ministry na yede na hye no ben president enti ototo niema yie bo adwuma yi a enya nwanwa se Ghana akonwa no Nkoranza de hye betimi abe ho right aprebi amana yeye anye na daachin bia yeba enti we no ena ye test case a betimi de approve ye ho a chesa ampa ye betimi ayo na yayo ne yie ye bo na baso na fe ye bo mpa ye se nyamenta na chi na ye nso ye bebo aboso ata na chi pa titru ni ade papa bia ye man Nkoranza wo se Nkoranza man saka no ye beta e kira bo mpa ye nso ata e kire min nse sa na nananom nso beyo e de ata e kire ama nkunimundi no aba ama Nkoranza esanse ba enye ono ne dia e Nkoranza man dia enti Nkoranza man no nso akono ne anika ba mu a ho ni onyam no ebibeka no ene o hwe niema ni ministry no beye ye betete adwumayefo na ye de o makwa ama no ne wo mai wonsa na adwuma ye de o mbekwa ama no ne e cars na ba light train ne sa ne manema no sanitation day national sanitation day ye Sunday ababiem ono no behwe a church kwan a ye beye no bosomi bia da be na ye sa de no de when e pem o kese pa ayese ye ma inki kom nana sanitation day no say kane no ne yeyo ewe Nkoranza mamu ha e ma ye ji cleanest city kura eto aso be de wo ho enti mampani hu se enema binum wo ho a Ghana ha yafa Nkoranza na hyase enti se ye de hye papa ne nsa obetimi aye no waye ho adwuma se ye tete adwuma yefuyi na aban anasa aban mu kura wo munya hyase se wo mbetete wonu ma esua tailor hairdresser nom no 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 abo agekuma hyase edi bi mu amoma master fo emaya ne mranti wo mpese wo musua adwuma no edi kan atua wo mutira de kura se wo musua adwuma sama wo top money nti eno no nso no ye nhyehyeye a ekowie ye no ase obi e kire de wo ye de abo na mpasu asofo no sa nkomo no kokopiem nti kwan bi so no mampani ehunu se yetimi hye bibia ase a Ghana kora anwene ho nti ebewie na abaye man ni nyina ade ye de ho enso hye ne nsa obetimi ayo nti enya nwanwa se ye tete adwumayefo na ebewie ye de bi no mokwa ama no ne ye de hye ne nsa because enam ne nsa so ama wo no mu a
Nkoranza no dwuma yi ene binum tete amano ne ye adwuma e di sika ba fie enti kwan bi so no ye hu de wo betimi ayo na ye de na eto ano enti me de me say ho ne ye test case okay e ho na enye kasa ye adwuma na adwuma no nso wo wi a enye ye na obebu akonta a kire obebu akonta a kire mampani na mom ye de obeyi a ye betimi aye bi ne say if you see something you will say something yenya hu se wonya ayo bibi nko a ye beka ti said the health center ho Lodina Foundation Children's and Maternity Ward de bia ye kasa ye de kan asem eduba bia na ye de abuba che se Ghana mampanin dada begina ha ema ye kogina ofofu soro ho e kire se ye benya asupiti enya ama nenso ahadie abribia ye nya kape na ye de no dan ka enti kwan bi so no e abasobo ne yebo na mom de aka no e ye adwuma eno achi no emma banki eno nso obo so se e ho nso hyenensa na se tie bia no e ho adwuma ye emma ombenya sika de ahwe wo mo ho eno se na ye chini ya asem da na no pa wo de kan ye to nipa dodo no atirim enti anya me nwanwa se afi emma to aba pa ne nyina ye sa campaign message na eno no nso e special ene ye de ahyenensa na ade ye special bia no ya na asem ho ene sen asembe na wo ade da nso bia no ye special eni wo ho ministry si yenin local government ministry dada eni ma adwuma oyo yenin road ministry na adwuma oye finance ministry ni sesika asem de oyo no agrek yenin so no na otie questioner maame Patricia PJ MPP Rosalinda wodi bisa no wo ho se wo mo ka agrek ho nsem kwan befa so wo mbesom eno no ye frɛ bibi konora na wo di bunu konora ahwese na no bepa na ewie ye no wo san yi ba be kire se eno no ye awrokacha de san se wa nanse a wo tete mako na ye wo nanse a wo paabo enti wo no ne de no eno nko na agrek for de no nko ne de ya amfa ama no eno nso wo kire mu sa enti wo ba o ma ne yi unye ne yi na ne da bi nso over me da say brother yenso yentanachi mama nti o quick one issues no they when ye high for you they when ye low for you na juma na den na juma no den I don't know why I don't know what the man meaning say if say on a president that didn't come out that dia o any background kakra without the man for to kwan dey obetumi ono ankasa kra cause o UK no na o ye special care enti ni initiatives ni bi o ho a den pa na so wantimi anya ya na nya nsunsu aso ewo portfolio in the future enti say o mampanyi the only advantage ni say o ben o mampanyi pa ena wo hwemu so a enya de say o kuta that decision no and as a strong decision e bia because the o mampanyi be ka no ena na o unlike other ministries and the other initiatives so matter in as much as all year report and we are accountable no? But many railways nana railway once some years say can promise confirm me apen so be pem na ye nkan wie ba akwa ye na akwa edika akwesi won ba re ko bo me kwase nti eno no yade amedwene ho pa se wantimi anya be ha ne daache eno no yayi ba ako but me giri se ansana ni friend so beto sebe obeto boabo ne bia nurse bi so mampanye bia otu anamo bia obetumi aye the only advantage is that the juma we so ye no ye ni ya emfaso bebere oso emo no oman no ene eye Nkoranza ha because wo hwemu a discover ba na sebe de wapoto amana fe no odi so di bebom nti skasem de se oye ni yi na nyame adom ne makoye ma na ebebo man no ebebo na ebebo nipa bebre nanso sa mini rewe no green parliament ne wan hwan de no de ye lesion asa woni binum na ekabo maye nti eno no so ma anya you brought the initiative but parliament didn't do it nti why but a rain dey say wakan na man for ba be help pa ne ho asem no ye bibia no kwa ne ade a among ne ma o kan ye no run say den kakra even with the export no also Ghana no said you can is good some case some say training o mo bi o your certificate in your area bi o kron tin fan ko age say wo kwa say training ti no say how fast it will be no so e aban when individual they way different
but all you know and run me this one when you must or answer question to the best of his ability. Now and so you know what Nkoranza him now on the first time I think he has been a deputy minister for local government and you been an anka expect to say KV anka sector VA established and they never call now I hear abandoning the office and no bit the aboa you could even because say hero free where see a yama or health center and the bottom my year bomb password be can to offer initiative maybe be my ready that's it right I was for natures and some ntino baby to say baby I be training and crofo no ahana e wo say honorable man ani bere na ye de 10 na ekwa 10 mu anya hwe no 2 emfiri Nkoranza yes sir by the time when the first year beba wie no na Nkoranza ma dodo na Professor George Ambafo obeye deputy energy minister deputy finance minister Owura Kwame Ampofutwumasi aboje say ebeye deputy energy minister at a point in time sa light post ya ewo animu haye bono hafo no nyina wanchini Nkoranza nko na ewo bi if he say na Owura aboje say eye deputy energy minister nti ade no ba ya ye eche no ni krom first obekwa akwaji sika no finance minister na dia kotua ka Professor George Ambafo GB ni krom first nti sa post we ye wo Nkoranza hayi ni ebisi sompa ni mu hayi eye wanchini Nkoranza nko na bi wo sa post we no because of some penfo we rom nti no honorable eye can say akwanya no basa yemfa nkrofo no nkwa Nkoranza former first already nipa be criticize all but some Nkoranza for say Ghana for nti no e fair then bibi to say women's development bank almost on be ye no e basa omo ye locations no mbesi na e wo say Nkoranza okai banks bi mu wo Ghana ha aine e so okai Emma ebiba Nkoranza enunum nyina no ye niam amini say no that say the brother kan ye no omo akọ drawing board no so a omo nim how they will maneuver omo be wura ntokuro be wura mu e de abedu sabre ye ma frɛ for mra mu kakra na ye ntie wo mo nso but the quick one on Vomawo ene parliament asaman no say omra wadi tra to parliament for so say omo gigi sika nana bon say chairman no ebusa Honorable Ajekum say omo bo ni din no o diska bia bere o se debi na mafafo afrɛ say bo ahona bra o kura wonye bi enti we no ye de approve am ye hu say Vomawo na wo ka asɛm a wode ebehunu say bibi sa ekoso na mom sade usika no na so fa so maje so ase badwa nim say don timi nkan so maje so maje the badwa mu say there akoko nto badwa mu ande no kure indi so maje kura family scam am da akoko nto badwa mu ntino o maje kura don't think say on beka but I know say omo enye but Owura Vomawo na o maje kura e wo ba bia so obi na de ma wo mo say dan bi me kan say ewiase ayete enye nokure nyina na ye kan nokure bi ya nokure bi wo kan why you say wo de kura de nso o kan sa no kura de be say ade bebre nti nye nokure bi na ye kan wo wiase na Mustafa wa ai muntaka ayene yebusa say why na to abane ma ye o se wo de be kwa da kamrem ayene nye nokure bi na ye kan wa hunu nti etro da bi a yemfa Vomawo oyaje onokwan onimde oye lawyer ni onimde nanso ne niema bi wo ho a oye ma ne boroso oye ma ne traso yema frɛ form na mu kakra 0502057003 0598994994 enora honorable Emmanuel Kwadwo Ajekum wakɔ vetin yɛde mu nsɛm abrɛw wangune ho anim ase yɛde saa na yehunu no onzo hunu ne sɛn good morning Minia me ba cho odi ni ba bia kasafi Minia chama ko mani Nkoranza ila chama yɛda ase bebre ma yɛntie wa no pai Minia no ko bazona macho ti macha boda fo ne minia pa right because mun kanche Minia so is there
Honorable Kuma, Ekanasma, President Parliament. Now, the Hansmanaka, the Parliament National and Players, and name one, a bit deliver. At the same time, now, and next summer, Yaman and Ministerial appointment. Acquired deputy minister of local government. Take a local government job. President Mamono, or Gala Farm around near Ebu. The same thing in the city, so President Jemmy, Tony, Okoye local government, a woman. Basala Gala Farm Amanwa. It is President now, never know what you could mobile. As a sir, I will not be a special initiative. Not that I can be doing that. Okay, I don't know because so we are. So the key maybe I would be to my young. Especially if it's Minia. And yet, at the control, so they can be a special. Montpellier did like a special. Not taking a crown. So I wish I would say, yeah, no one in the funny room or bit in my year. Right. And you be a Canadian special initiative. On a board, the king, the son law court parliament. Now, okay, I will become the way I was saying both MPP and NDC, but here, not expected. So, then I saw go to our and see you say on a board, the king, ma. Of course, on one matter. Who is there? A MPP, woman, Patricia Piagin. I know. What's another be now? Not expected because honorable, no, the first time. Then I request for you, Oko Parliament to war. Now, all of them or income minister. Who could income, none is the honorable, honorable, should study the Nikuma. Who is there? Not Ama Parliament to wire fire or not. Not any Assam Kotua. It is not any more say, Madame Patricia Piedi, not all this honorable question, not I am dinner, so somehow. You are so almost there. Say, can be a special. Not only any part, President Disney said, Obis Maya, man, no, the Yamana is far, but the Enquiry and Gas. I mean, in terms of a mansion, yet you not no so, yeah, all right. Or the court at the new one, obey Juma, yes, the Juma, obey, Jimmy and the man, this is Nkoranza, my I can't lay about when enter on a body committee. Not young Smanopa. Yes, Manoman been put to about the business. Yet I say, Breno, the hour day by 0598 994 994 0598 994 994 050 205 7003 050 205 7003. Number me nyina ye de atom obetima frɛ na wakyerɛ wadwen ene anope owura nimonyamfo Emmanuel Kwadwo Ajekum wakɔ eye vet enora na ebisa no questions we yi ano said ye nsɛm ebisa no anu yie ɛna ye de abrɛ no ma yentie nso wadwen kyerɛ. Good morning. Fine morning nana Owoahene. Wode ne ba bia kasafi pacho me didin si fefi don Nkoranza me da se ma yentie anope ana pay dia me tia o ne wa fa pam ne ye nua ba ko na oka ho amoye brother fred pese mu ye beda ye wura Ajekum so ase nipa akuku dam aninu akotena ye ne mbisa o mu bisa anu a so eyi anu kama ye the type of energy right then Nkoranza mind bi kama na o ye ne politics na de bia na no da Nkoranza mind pupu no odwene ho amparampa so babia nyankopo ekeka de na bora bo ko no tuntu no su de ye wo gidi se de nam ko Ajekum so na Nkoranza mind saka right yan so da se bebre 0598 994 994 050 205 7003 050 205 7003 0598 994 994 0598 994 994 na ode wadwentre aba abetum ene anope se be ya bibia ebetumi akoso kama onso obetumi abo awuram enche bia na yebre no aka kuma bi 0598 994 994 na wawuram 050 205 7003 na wawuram a ye for wadwentre ede aka ho
ene anopay na yede enkomo ene dwumadie no yede ne nyina aba awieye ewo ha enom okay yemfa obi answer. Good morning. Yes sir. Ayo studio Nkoranza. Yeah, that's my enti omira. Yankopo nsira mo pa abune apane mane wo no no pe mama ye ni aju makro pa. Say na FM station by Ruma. Odi dokro you get it there. I come. Right. Hello. Okay. Well, we need there. No. 0598994994. Good morning. Good morning. Good morning, Nana. Udene baby akasafi. Nana wan kasawunya kesho Nana wan kasawa na bao. Ya menshira, mayente wano pai. Nana na pai dia ya basobo. Yo. Na nyameka ni Sompa die. Eba nsemu mpense mu ne se yenti na yenti ase dia. Aine. Sompa wunti mi nyimfiri mukra vize. Right. Aropa nyina na mi tieso na atundu oha. Okwan wo fi na ho dwene ho na che wadwene. Nenso eba te mu tiechiri na duwe kotoza ha sana se na ite. Ofa ya mi nchira mu ofa pam fa info ni ho nyina na o nchira mu pa. Yada sibebre no so de out by 0598994994 and 020502057003. Good morning. Morning. Good day baby okasafi. Bato Muhammad Pepe Nkoranza. Me da se yenti omira. Mama nchia no kre ende mwa ejumedia na na ye penyankopo nchia mo. Amen. Mwa kre honorable special initiative na na ye free. Na one chance ende mama na tia penyankopo nchia mo bebre. Amen. Na no kwase ma wo mte endra na abo ama ye wo sa ampa. Nkoranza wo de hia ampa. Right. What Nkoranza bi. Wait let apa NBC for Nkoranza ma nyina toma no. Obi ansan si famiye. Wenti na ho be hia te nyina fa pai bonta wona bochi. Right. Na ne wakoye nra ye nyina ye wetnese ye no. So le nya kokko be man Nkoranza so aye kra behwe. Right. Yen so yeda ase bebre. Good morning. Sorry. Antime anyina. Ubetimi asan aba 0598994994. 0598994994. Honorable Emmanuel Kwadraje Kumwa ko vet and nora. Yeah, the transcript of the vet and abro. My inti wadren. Good morning. Good morning. Udene baby akasafi. Kasafi bonsu. Owoahene. Also for your dasi baby my inti wano pay. Osi ya da. Ya mo ye ni na. Na ye change that ma ajibu. Very good man. Ya mi chire me. But the man no ya pa ya ko ni ikije ni. Amom pa mom. Yo. Yeah, that's it, baby. Also, right. Obetimi afre na so aba 0598994994. And no as unya adaje hwe bia. Honorable oye wakoma so ade. Said ya na hwehwe na oye ye. Ono na osi ya na mu. Ogu ni wani masa na wangu ni wani masa. Ye de ye de ba ye di adanse se wangu ni wani masa. Oye ne so oye oten Nkoranza man anim. Good morning. Good morning, Owoahene. Udini baby akasafi. Mpacho do nyane akunsa duma fe. Me da asemi rama yenti wa no pay. Oh no kure ni nyame anim. Ona abu imane ko yedi kun mamu ya wu se ya to papa. Na ba ya to so ebe so papa man Nkoranza man. Dinura di in fact amamani adi papa. Ba mo na bo abaso. Right. O ma no mususu se enka wontimi enye vet ni nyina no. Anopai o ma nkata e kata in fact and this for you in German Kasanka. Mamma na Babaso Elnra, Yunapa, Udi Manko, and my Eramasi. Yes, that's Bebre, no doubt there by 0598994994. Vodafone, 0502057003. Yet the number Mununa ye, Jumanan saying, and they say there, and Opabia use Vodafone, Ubit my phrase 050-205-7003. MTN no ye dada no 0598994994 na wafre na wachre onso wadwen. Okay brother ma yemfa afrefo na wuremu yemfa wode dia wie na yen sore yen tumni kan kodwa so. Yes, one thing I'm observe on Nkoranza before the elections the one way is the team na me busa say honorable yen to no so anase yen twa no so. Now, of course, no by na me sister no twaso. Na ene
and the people that were calling Mimi who said NDC sem people are my observant enough near my honorable wire. He's one of the smartest guys because we be follow the pa na me hwe na near more underground near be bra ye good or no cry be on my back out. Remember out and maybe obi na aka mo atenti e ba sa na onya odosrunku bi underground a okura unti samanfo de che unhunu bad se bia o si bia ma me weti abesi oba otomo so tomo do hia be se na o ya betin dia kwa animu we wan so wa hye ne dwetre on kan de ba bia da on fa kwotena unhu da ize bia nipa na nkasa na beka enti bi won obeti o kan ho asem wo akura bi ase oba ko no hu so bia ye ndisi ni ho ba be hu ana se anu ya ba wade na ye onwa because of enti I believe okay, Deputy Minister for Local Government. Well, I'm going to win him to me. Or Brand wants to serve here. And or you'll be our home brassier. If you are dear. Into a young was our company, never sending him because you'll be our son and Mara. I buy into me or my penny, Yaba, or my penny to me, Jumasa. It may any air cano, penny for your fruit, your panel, your piano. Yeah, dear, suburb where who are born or see a jay. Nipe kon kan sense one no what differences be ntino obeso ya no de ne ba fam kase yen kan sa de no mum nyai ya to abawie politics ya de ato yem pushi time do see ya to aba obi anko ni divide no ne kan de obetumi ane ento aba ma yem on pae pama no because for a young man he's doing very well, he has done well, he's still doing well, and through him no me gidi se ye area ha ene bono na enclave no betumi anya ayem faso bebre because we ministry yenya trade agribusiness trade agribusiness and yenya honorable leaders of Oswajari and also enya special initiative ni nyina ye niema a car initiatives I bet you benefit area na o free a mo ba no nti be sremo mum ye mu pachido mo bi konka mum ye mo aye nyina mu na chidom na nkwa ye da etano sebi medase and I won't share say obema obi ye yo aye ofe na hia medase over my into briefly na yampon what can brofo briefly just say simotofam nana edin a friend say Emmanuel e won sunsuan so pa right Emmanuel nyame ne ye ho Emmanuel say me the Emmanuel honorable to the Emmanuel enti nyame ne ye ho ampa mani asode e course no na de aka akiri ne so adwuma no enye adwuma ketwa se de broda di kankan no e adwuma kese e na se adwuma we nso no okoro nye ade ba ko bi wo yempotemu ha papa yi adwuma a wo de ase ne nsa no se okasa obeyo nko a obeyo obetimi ayo because uhwe then time anu mo minority MPs ni nyina de ne constituency e ho timi ba sempa na bibia wote e Nkoranza eduru roads and highways a obohu se ebinom nna ne yete road minister so adentina contract no mode am opposition MP na ono na eyode je animonyam kohwe ye bibia oseme na meyo Lodina Street yehu bi ewie nsunu nsa kwan so yehu bi mewie o mu kan se mebre ne kirede enti enkakra ade na nya ba be hye ne nsa babia wo no nso nye babia se bi o ye beka se eye adwuma kuma ministry ayate ama no special enti ye de ayaka ne se ye beta na chi bra wo opposition kura no otimi wura konya contract ya anka wo se wonu ma ewo majority na enya na se sei waba majority ete se obi ka se jeje ka eye keto akora na edwane ni na ebenyini na ebedwane eto afa wiem nti saa bere de ye mpa ya ye bone se enkunimde be ye bono east mantanye dia esansa na mantam mono se wo de toto adadafo no ho a wo makọ anim sen yen eba ministries ahodo no offices na ye ne ewo ha nti sabre ya yenya position to say local government ministry Mama Elizabeth Ofosu Ejare ena special initiatives nso no say tie bia ewo se ye mantanyi ene ne ye beto ne dada no nso etimi pema batire so ohwebuno east mantam na de toto enchemu ye beba ye ya ye hakura no ye san hia enchemu foforo right because eso
as compared to baby to say half. Say ye chena ye say mo bi apepepe kura. Baby for the ebeso ama biaka. Baby so enso yen. Right. Asela hwa e Over me da say. Enti e mo mpa panta na chi na e mo aboso nso de obeye bia no ye nta chiri na emrem. Honestly, Nkoranza, honorable Emmanuel Jekuma Wodono. Right. Omodol papa me me yama omo pena sempa. Enti on soon live up to expectation em fan faso me de me fans de me nye ho. Empuntu ne mfaso ne manage. No so waye bi. Enti we tie bi aka ho am na konka me da ase. Yen say da ase bebre brother Philip na ate ne nka sesi out ye wura pam kan. Aha na ye de dwumadi no AC systematic press e kan ye ho. Ahomachi no numpa mu ne ye tena dwumadi no so. E de bepem sabre wo hia ye e wo Facebook Sompa 90.7 YouTube Sompa TV. Woni ye ne Asia ho enom ye na ye dwadifo nyina ase 21st clinic e da na ase papa Dr. Amagashi Spiritual and Herbal Center o say anopai ba bibia wo bia tumika na bra ne nchen honam ne sunsumani yade osa ne nyina tetuma hanso brigade ho na ye wo 0544580936 ye wotakura de kasoa akra na kumase Owoahene Herbal and Medical Research Center osi akoma Yoruba ni moke kan ho nyina wutiri pa mo brodo e high blood pressure and fatigue metre bibi kakra na bra ni nyina Owoahene Herbal na mekan for medamo anope hepatitis B diabetes typhoid na ndam Yoruba nyina no Owoahene Herbal Research Center osi mekan for mo anope Nkoranza adeshiman edrakwana doha on offspring gas filling station no na was inimhwe from 0249 761 508 Kwabis Educational Complex Nkoranza New Magazine Techman Kwana so woma sha say je esua for form 1 form 2 and form 3 waba transfer enso obejo na wo baby na person transfer eba omo ebejo ye general art business home economics and science library any akade afofro ebo de chene adesua ni nyina wo ho 0248876028 fra womna na oni nkomo na unim de ne wade sua ebegina brane Perfect Kitchen and Pub also jollof rice, fried rice, indomie, fufu, plain rice. Now local and continental dishes ninyina. Afe so all kinds of alcoholic and non-alcoholic drinks. Intino Perfect Kitchen na is banibia pebia no oba sort out zamo. Afe so no juma fiti joda kwesida anopa no wotwe na wa ashase na wa apone nyubre dubaako. Frehan was 0245 603 1901 or Y Junction Nkoranza Techman Kwana doha on Stivo Wood and Hardware na wawa baby krope Bojibo Ventures enie sikamane mobile phone so de ne bank tituru ebi ni Nkoranza ha no okwa obeni nyina Fidelity Ecobank Access Bank Carl Bank FBN and GT Bank Nkoranza din krase Assembly Dwema Bros and nchen pe freno 0248089463 woni no nidwa na ubibia ebe fine na one collection design and customization work no also t-shirts na jeans trousers and boxers na ni nyina ekohwa otonenzama astro tu nyina bi afeso no customization so asoro na nkoku bi na wopeda wo customization for t-shirt and say mpo eyibi na wopeda wo t-shirt customization ni nyina wo ye bi wo ho Nkoranza roundabout oni MPP office no na wo ben ho from 0532 663 264 Vital 05 every Divine Winners Company Limited yebekwa foam pure liquid organic fertilizer awudro enim food supplement ma moyen ma nobaye nyina Ko Francis Tewia Agro Alpha and Omega okwa abenya bi ona bontwibo asiakon wasua no ayere da just say ho onsa ka bi 0243 852751 Sof Mami Esther also Yitra Herbal Products no ibi aba cancer ewo hena so hade Esmon Co mixture nepe ana Esmon Bone Herbal mixture Esmon Pan mixture Esmon Malamis na Yitra Spiritual Cream no eba hen reception hwa ebenya bi aba osara bohwe na wa sort out edru ni mepe biara no ode aba anti frɛ ho na se pa dudu etu ana penchim bia obrumizi da feno 0246 775 319 Vibrant Multimedia Printing and Design Solution
assembly dwema bro sign so store dan ya etoso aduonu ene aduonu baako ofra bro sign no a wonom ne ene DC office no ene ye nhwe ne mu edwira kwan yi eso ye printing ho twa yopo ye large format printing DTF photocopy ne ekeka ho afi ye picture framing ene ade bia ye printing and design there ye ko vibrant multimedia ha ene yebetumi ayo ama kama adwadie kwan so friend 0245 463216 3A Herbal Center ni 3A Co capsules no also a cocoa master eko herbal shop and a chemical shop biara ebenye bi da ato ayem team na wajewa brodo cocoa ana sisiyarba na wajewa boda ko na hwehwe 3A Co capsules wona echiru kwane se pedudu etura from 0546 107 107. Afe St. Mark's Natural Health Clinic Dr. Anan Anopei Watnase osi stroke, fibroid na all ana malaria, hepatitis B na orijiwa boda Anopei hwehwe Dr. Mark Nature kwane na onhwe edru no onfa bi mo na yerba bia orho bia no ontu asemo yerba bia orho bia no ko St. Mark's Natural Health Clinic Anopei Dr. Watna fom oye lab ahru nyina afi so otwe scan ewo ho oye ejuma fiti joda kosi memneda anopa no nso na wa ahye ejuma na wa pon enwumbur no num metra 5 inti friend doctor na se pentrem bi ana epede bisa no question ana epe wona tri kwana wo Nkoranza new market woni toilet na owo new market na wodi enimhwe Mr. Desmond na Brosantia no na ase friend wo 0592 928786 0592 928786. Tabia Herbal Products no what the Tabia Zanike, Tabia Herbal Capsules, Tabia Takum, na Tabia Herbal Products ni na wada begwado inti epedudu etwa ekọ herbal shop ana chemical shopper hwehwe Tabia Zanike chiri kwane for Tabia Herbal Products no so no Tabia Takum no so ni na obu ejuma kama friend one was 0243 686 861. Yerba biara hobia and Tabia Herbal Product when each con. Yebejina Tabia Herbal Product eso na yede anopa adwuma de nyina abawie ye fi se anoma ochesora ojibo anamotenten bia nso wie abobo ano aha ena anopa ebrema kwan na yede wo asie yede obi bia obo adwuma de bi ase akwanu asan nyina mu no da mu nyina ase na yeguso kaka wo se bosomi kona wiye yesi next month mu a yebehunu sesan ye ne dwumade pia yede ebebro ewo ya fidie so ntino eya na wahye no nso na waka ye ho abrebe ade chi a isua de edi nkomo ye kan nsem a ede mpuntuo eba every weekday between anopa 5:30 am and 9:30 am bia ya na waka ye ho be our guest na yenfa Adea Akye Abia dwumade emro. On that note midin ede Owoahene Acheampong na nadwa eba beka ho ebi ye de obi bia ase